Obechechi mama we hunu kreno. Babu kasa obianya suntie. Yama babu kasa na babu masemwe. Ayana pasemo. Yama babu kasa na babu masemwe. Ayana pasemo. Babu kasa. Yama babu kasa na babu masemwe. Ayana pasemo. Yama babu kasa na babu masemwe. Ayana pasemo. Babu kasa. Apostle Kwajime, Obamwa Nyamiasem, Nia won't asem, Obamwatiasia, Obechechi mama we hunu kreno, Babu kasa, Obianya suntie, Yama babu kasa na babu masemwe, Ayana pasemo, Yama babu kasa na babu masemwe, Ayana pasemo, Babu kasa. Yama babu kasa na babu masemwe, Ayana pasemo, Yama babu kasa na babu masemwe, Ayana pasemo, Babu kasa. Apostle Kwajime, Obamwa Nyamiasem, Nia won't asem, Obamwatiasia, Obechechi mama we hunu kreno, Babu kasa, Obianya suntie, Yama babu kasa na babu masemwe, Ayana pasemo, Yama babu kasa na babu masemwe, Ayana pasemo, Babu kasa. Hallelujah, hallelujah. Amen. Adofo ya Jim Kwana Zrani mizi ya Jim na musun for Apostle Kwajima me di ahiem. Yes. Ye be chotwe di ampo ya wanasem. Ya mo obade ni nsamrane. Ye mfa sempa ne mra. Obrenkan semadu katawire bo Onyankopon twedi ampo ne yi. Opam kotokro bo agese ajebre. Otibreka se shahe nche Onyankopon twedi ampa. Dumai kase dutan kase dutampon wa. Wase wedu krokro du hinika taban. Ye Onyankopon twedi ampa ne yi. Menkwa Onyankopon. Asidewura na asiansa moso ansa meda wase. One twentwen krotwen ba atwetwebo a woda akoyam o. Okofro bo okofu techi. Wafo akwaku bedi akoyi. Okofu chemtechia. Wocha akochemcha akobramo. Israel no merema mukufu yi. Yehowa bre ye chem na ye nkwaje akoframrai. Na yakochem tetia ye da wa bramo apiafo. Anansisi tata jijifo a wodi anamo sisi ye jiji ye ntata. Onante funante amre na motentia. Wojiji Israel no merema tata emfie aduanan. Twa kwansintenten fre. Sadako kwampu. Kwampresu numasu. Oje soku twere sopu mapontumfo a. Woje pokokwa wodi timutin ma Israel adesidom nante asase pese so twa ya. Ensompan ka wona ase. Kontonkro wi awoda mansan ko muyi. Okotokro kwafa wo kwatenwere. Okwafa wo kwatete de adin mumpomama. Onyankopon twedi ampo beni. Ono ani Onyankopon twedi ampo Yehowa. Oba de bo soro bo asase bo asu. Bo po bo mframa bo sum bo han. Bo wiase ade nyina. Onyame ba ko pe. Abodra bomrane a. Ne di fata no. Oti brekesa na himbotre nwodo. Ye frɛ wo tumfo kan kyerɛkyerɛ. Katachie okakraka kokruko kentinka kantamanto kukrentumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nisi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Onyankopon twedi ampo bade wo bade nyame kase Jehovah Shalom, peace ya sumdwe. Hallelujah, hallelujah. Amen. Ya do bade ya wase. Amen. Adofo mo ya jinkwa misi ya jinim. Ene topic eba bade ya dinam yenso ma wiase nyina ni. Tie topic no.
Onyankopon Nkomhye ni Nyinaso no. Tiayo. Yeah. Onyankopon yo. Onyankopon Nkomhye Biara ewo Nyinaso. Ah. Wow. Nkase menhye nkomo. Baby. Messi Onyankopon Nkomhye Biara ewo Nyinaso. Exactly. Tisodofo se wutie me ne papa mesrew. Me nkase wo ye difu, unye difu. Hwanu anu TV no. And try. E ma obukran starting fu. Enibre na aba. Mesrew. Messi Onyankopon Nkomhye Biara eni Nyinaso no. Menhye. Don't try it. Enyeme na me be ka kire wo. Dabia. Onyankopon Nkomhye Biara eni Nyinaso no menhye. Don't try it. It means asomna wo ka no. Any nine. Kopon Nkomhye Biara wo Nyinaso. Onyankopon Nkomhye Biara wo Nyinaso. Eti menhye nkomo a eni dan Nyinaso. Asemi nyina no. Ti Nkomhye ni Nyinaso no menhye. And try. Come on pado at it. Orofo wutie me ne obebi sare sa apostle kwa madie na wo kan me attack diffo da me say diffo papa e de ewo eti dia me kan ma crossum etu fu so ya papa ka wanu tum eno no me say nkom topic ni say Onyankopon Nkomhye Biara wo Nyinaso me say e wo Nyinaso eti topic ni kuma wodi a chiri say enti menhye nkom a eni Nyinaso. Okay. Dia to so miensa nkomhye a eni Nyinaso no ye nhye. Okay. Obebi sa apostle kwadman na nkomhye ne san. Very good. Okay. Onyankopon nkomhye e wona sem. Yes. Okay. Osofo bi wo preach ananam. Eti Onyankopon me person be ka say me chiro. After the death of Yajin Kwanazria ne Messiah no. Asempan bibia na mu bio. Eti when you read the book of Acts chapter 1 verses number 8 now. Okay. Acts chapter 1 verse number 8. Bible nkasa. Yeto amadi asem. Yeah. Nemom sa hu kukunya ba muso a. Wose sa hu kukunya ba muso a. Mubenya hoden. Dabi ye ba hye nkom. Mubenya hoden. Ye benya hodene. Moye madansefo. Ye ba ye dan adansefo. Jerusalem. Fili Jerusalem. Judea. Samaria. Akopem asase anu no ha. Akopem asase anu dan. No ha. Eti ekotwi akra. Yes. Hon kunkuni ba wo so a. Tuma ebedinu no. Yes. Eti se Yesu be wu se ye nhye nkom nko ade a. Ene na ka Yesu aye dan wa bregu. Okay. So mbregu so da. Mbregu so da. Dabi. Eye bi na afa no omo officer. Na odofo se wo tie mi na me say Onyankopon Nkomhye Biara wo Nyinaso. When you read the book of the book of Ezekiel chapter 3:16. Ezekiel chapter 3 verse 16. Etifia samano kwaso. What is Ezekiel wenfo? Yes, Ezekiel dan. Wenfo. Yes, Ezekiel wenfo. Ene so time no. Waso fa wo tie mi. Wo Ghana. Now you tum say wo Onyankopon sumafo a. Onyankopon se yesu wenfo. Yes. Very good. Wenfo na gba ne san. What's in this time? Nanson twam no. Everybody samba me chance. Onyankopon samba wo nchen a e na o kan that says the Lord. Very good. Oni papa asem na ba ni say oni papa me the west Israel fie so west Israel fie wo dan Yesu gwenfo tie mani wasam eti pacho asem no osofo anya wo dia. Tina topic ni say Onyankopon Nkomhye Biara dan e wo Nyinaso. Eti ye be bun konta. Efi ye be hu de wo Nyinaso. Nyinaso. Sanse Onyankopon kwa na hye nkom. Dabi. Tia. Onyankopon kwa na hye nkom. Eti wo tie na hu si Onyankopon Nkomhye no wo Nyinaso. Na wo sofo bi hye nkom na ni Nyinaso a. Dwene hu mienu. Yes. No anhwe ni a. Ode ni fie nkomnya bekun. Wodi papa wodi papa me the west Israel fie so wenfo Israel fie so dan wenfo tie mani wasam eti osofo enyo nana na ekasa kirew enyo papa na ekasa kirew Dabi. enyo ne papa na odo no okasa kirew no kita rules and regulations tie mani wasam odo si tie mani wasam bom kokoma me na bo man ni dan koko bo man ni kokon ye dan ema no sabe so boni for say eti patro listen to the Bible and asem ni ba ekita warning
eti Nyinaso ni yo so wose obani for say ewo na bewuo wan so menshi owuo na wake owuo no but what the bibia tato so obani for bi di boni ti boni na di dia na ba boni na di owo ni ba wa mo ne kokko na se wa mo ti kokko boni ye ba de ozo fa wuti hwanu anu ti dabi enye kokko boni owo no nye kokko boni owo no kokko boni na nipa ni adan eti wo kasam no a wo kam ye ni na adan don't do this. Stop this. Yes. Now we are now. One man koko. And the Bible is one man koko. One kasanchero. One kasanchero. And trouble near for and free. One trouble near for the incident. Nekwanswa. And few on the coin one am so yes no. Oh, but near for the bone. Near for the bone. Young. Nanimojadi. Nanimojadi. Mebusawa won some. Mebusawa. It are so for be to be some question. And you are so bang. And I won't come shall be more be a family. What a question. So we bisa sa. Obi bisa sa de tren bisa sa question. Question ni say nipa obi bewu. A police for bewu. O ma eden. Yo. Ti dia na specter na o wa sahwi no. Onyina so a odi be balance owo no. Obewu keke. Ana owu ana obewu. Sesen. Ya dia announcement na beto. Journalist ye den, journalist for be den. Ebewu. A dear being a journalist, Ninya, and so no one a balance. And I saw one on the I'm so Onyankopon Nkomhye Biara then. I was not so. A dear being will be a yet, and I do one about it ever. Some is your money for say, what's your money for say? A one ever one coco, and Cassancho on your for one Cassancho on your phone, and trouble your friend for the one trouble on your phone and Finaka. No one young pan, no one young pan, and no one your phone, anybody because at the Kuna El Kununo, and no, at the Kuna El Kununo, and no, that you are one neighbor. One more the Kunuswan channel, no one bar, one shankomo, Debbie, Unchahe, or Bow, the Mumu, Nancy, the Mojano, maybe I want some just for the betting performer down for. And I say, and me number 2, me my topic in me and sound. First topic is Onyankopon Nkomhye Biara, and anti men say, come on, any Nyinaso. Number 3, topic in say, men, and come say Nyinaso. Yes, yes, Nkomhye Nyinaso, yes, Debbie. I don't come my own show. So on Tiasa, young Quizaka 33 verse 1. Exactly. Baba, me quote no. Where you office now also. The same office no. Who penny. Who senior mind. And I'm talking about Ezekiel. And what saying? Crying upon me there. And I'm saying Isaiah Becca Sunday. Jeremiah Becca Sunday. Hallelujah. Amen. Ezekiel Becca that will be a Becca. Yes. Because we pay your back. Dear question. Ezekiel 33. What's the saying? Verse 1. What's it there? What's it there? What's it who from Arian for Asadia? Who from Arian for Asadia? I told you I'm picking some topic way. Yeah. Now what you say? Oh, I saw TV your D4. Yeah. Very good. Yeah. It is a question. So person on your dear any who from the Arian for Asadia. Arian for Asadia. Eradia somebody sabi see ye D4. Hallelujah. Amen. My said ye so also see ye D4. Was said ye yes. And ye boy said ye no kan was Eradia somebody in chance. Eradia somebody Isaac in chance. Oni baba. O Isaac oni baba. Kasa chira o man to use the word oni baba. O be say o chira so no before to Dabi. O be say o free suro to Dabi. Watch am wo ntino ofre oni baba. Oni baba. Go wan hwe nya baba hunam. O be kasa sem bia afie nkonya fa wo hunu. Okay. Free ball rema wo hunu. Ampa. Tino so oni baba an kasa wonya. Wan otiwo enkomhye mu na ho e dangerous. To an kan chiro se nyame ba. Dabi. Because who tibi kwahye tia no. But you are failing no. Okay. You so oni baba. Oni baba. Kasa chira wo man ma. Kasache woman ma kache won say na kache won say me din krante me patro listen and ye baba mu yi yes what din krante e ba asase bi so na asase ni so man patro say sika yakum sika twitwa the Bible say o Onyankopon say Ezekiel say me sika bi ba asase ni so na asase ni so man ni yatimu no wo yi wo mu bari ma bi wo ye di for wo na wo yi wo bari ma bi na what in the serious for you enforcer wona sam no we yi adan atrewo no hunu nkranta say nkranta say adan eba asase so nkranta say eba asase so now o share to tomato the word to tomato what you say then question to tomato no o share to tomato no a o chep say sika bi ba yes
Sikane bano. What the Nyinaso ne be dey? Ebetato. But Ghana did for the big dear. I'm blow horn with that then in Nyinaso. Debbie. Now where be Hey, now where be just like that. Me cause who yo. Who ni nyame wan. Debbie. Debbie no put the nyawa. Debbie. Mami awe me obi hu a hu ni nyawa. Debbie. Share ni hu nyawa wakra. Nyawa because of confirm obi hu. Oh yes. Back pick obi hu. Yes. E to mo bi ntimi Nyinaso bia wo so. When never pon dey ni Nyinaso. Yes. Back pick dey ni Nyinaso. Yes. Hallelujah. Amen. My brother, listen to the Bible. Yes. Can one with him? Debbie. What's it? What's it? Okay, I say what miss you on for fa. You do it see your phone now. No, can't say bass as When I say you see your phone. And I won't say can't tell you that. Accident to be very good. No, I send it to Bento. No, I sent to Bento after accident in one. And the boy man coco. I said what the boy man coco. Now I think 40 to Bento. Not 40 to Bento the same. Now when Tia Coco Bono patch up Coco Bono. What blow horn? Not the Coco Bono day. But in the blow horn with that day. Coco Bono. And na Coco Bono. Blow horn, we blow horn. Obi bewu. Yeah. Ni amenshi obi din. Just like that. So hunu so obewu. San obi kan. No akase ni pani bewu no. Me pa chaw ade na eye Nyinaso no. Eno awahe. Ye na wayo. A obewu. Okay. Nyinaso no wahe. Nyinaso na wahe. What's that? Or 40 to Bento. Ye ba obi ehun se. Otefo no a ye ka so bewu no na so ade no. Eni se obi ate. Obi ate Kokobo no obi aso te to Bento shan no. Na se when tie Kokobo no. Na se wa mu se wan kasi wan tie to Bento no. Kokobo no. Wan tie Kokobo no. E se to Bento no ye se kan no. Ana Kokobo no ye wo ni de owo ni ye den. But mo je mo blow ho no. With that Kokobo. Oh. Can one with you no. That we so afa remote. Oba de man san kan. Amen. O mi adwiri. Amen. Fatuo. Sure. Babu ni kasa babu ni na mi di kasa chewo. Men kasa wo jeji fo wo da so ye ni problem bia. Ba mi cho se me see en Onyankopon Nkomhye Biara wo de ewo Nyinaso. And na me de babu ni teach say Nyinaso no wo he. Nyinaso no ya nipa ni hwe Nyinaso no no fa na no. Wo da ti Nyinaso wo ko ka do bi be kani. Do be ka cho say hallelujah. Amen. Wo de patcho insina me fa do be ka. 40 to Bento. What if no te owuo no te truban to share. Now when tie Kokobo no. Now warning na what to say stop this. Now Don't do this. Stop this. Don't do this. Stop this. Don't do this. Na say obi anim say ye nyina ne aka chen say ye nwenchenam. Yes. Na se kan ne bande betwo bia o nwenchenam. Why? Ni mo to be na tifi. Ha? Eto bia kra ma wo kra ban sa wo bia nsu. Yes. And so to Bento. Ko bia anim say wo to Bento ne say. Last when tie Kokobo no. Ya ma ye Kokobo say, hey this week you obi antu ka. Wa wo say na channel. Yamasa won it and no be twina se BBC a. And no ba ni say Bible say nipa ni moja bebu na tifi. Munja di ye na Bible na down right. Me nko wi Satan. Dem me wura Bible. Debbie. Tibi nya ni sa. Debbie. We ya Bible ni be towo. Oh yes. E be towo. Yes. The Bible ni ye. Sura konko na me kasa kasa fi graphic in Debbie. Listen to the Bible. Yes. Mo hwan man tin to fawu. Mo ku obi papa. Hallelujah. Amen. Aye cast mouth. Yes. Mo ku obi mami a won fa won ni. Debbie. Won fa won ni. Debbie. What go and preach the word of God. Yes. Nyankopon sam kwana kwatwa kra eno obi wo bewu na dia kra ne bla na wo tro ko so because obi ewu a so plain aye moja wa so na wo ko no. I'm telling you today No correct. te babo no What's it? dia Na say o tie Kokobo no a. so ni poni tie Kokobo no so Anka waji ni krankwa. hallelujah Amen. o se odipa na owu ye no O tie Kokobo no. o tie Kokobo no Anka waji ni krankwa. anka waji ni krankwa ni presu ni anti wante Yes. wante no de ewu wante Kokobo no o te tutu Bento no but wante Kokobo no Debbie. o te tutu Bento no wante Kokobo no e no de ewu fa so be no anya wo Fa so de anim. Abo de anya na dwuma sa. Anam so Onyankopon Debbie. hallelujah Nkomhye Biara. e wo Nyinaso ane Kokobo no Yes. Kokobo no Yes. ane obeka so for obeka na afoso crowd my ane ye Kokobo no de wo kan sa de a de meka ne say ane de Kokobo no na pese be kire say so obehu mi hey the book of Jeremiah 26 verse 1 Jeremiah 26 verse number 1.
yete awurade asam na yuda hin yakim yi yosiaba na hin ya fifiti ase no awurade asam an che se awurade tienie se awurade tienie the Lord kona kodra awurade fie abengwamu etenyo nkuni di fo waba dabi osi won kokko gina awurade fie abengwamu abunja nanim yuda nkro ba awurade fie asori ni nyina won na kwasori gina no mblo ka ensam ya masawo kira won non kan ensam nyako pasha won dia dan kira won ti ayo ko na kagu masum non kan gu masum we ba we ade emu asamu biara osi manyara yi wonyi emu asamu biara yi nsie ba ti no mo ya mo sei o won dia ba ba o pese o bra me nche na me nche wakade no hey Samum wasi gwa no na nyi bi mfrim enyi emu asam biara me nyi mu asam ya nsie yes, I lot of focus. I lot of focus. Working on my work. Oh, you see banker no. Come some banker. Okay. On you see Ogocha. Banker is your child. Hey. Baba say, enyi emu asem bi ansia. Bia obetie. Bia woka nipa no ntimi ma unchan. But woka say, opanya si mesie. Oni go post me kan cha say, hey, sadia wey. Oh yeah, eti jai. Ye ti aye na bi won ma ye hia nipa no. Pese nipa no tem kan say, bia na ye no kokuo mu asem bi. What did they mention us? And na o pese wo hu na dia asem ye de atu na ni. Yeah. Anonko eti anono kwa chokoko mese kotukotation o se wo bonu wo ma na ja toga se ko sa chichi de openi mo ja dodo a ye di nsi afram nya no so bolo bebre bia obeti o bia na wo ka sam ko se sa de we ya wo ye nti sa de we jai wo be ko krom men ko krom this week men kwa djuma sa se wo ka ayesi se di pan betie no wonko yes eti bisa kwase se wo Onyankopon dia ma se bo bi kokose se bi 1 week mo nkwa djuma 1 month me nkwa djuma na okwa djuma e di owie ne be na wo ka se owie ne bi ba na wo kwa djuma week yi mu wo be wu enti pacho sa wo ye ne na waka no na wo di djuma na okwa e di owo ne baba no wo de soso na ye den edjuma de age so be hu na ye den adwuma no obekọ no ade owo ni baba no ade so be hu na owo ni adwuma no de na eso de eso no wo yi adwuma na to nchan dabi na de owo na baba nten enyi mu asebia abisa asem no de ma na nya wo di atom na nyi bi nsie nka nche say e banka ene on sha wa kire banka to banka prophecy banka to banka prophecy munya dia mo kire Onyai papa na ye di papa no ho papa ni bi ho papa ni akasa me kasa no boni nsam yes ampa ese nyinaso ba do nyinaso na sie wo pani pa na buru kwase nti wo so wo mra enyi mu asem biara enyi mu asem biara bia obetie bia wo ka se owo ni ba no obete wo tie o me ni mo udi mu a ubewu udi mu owo ni ba wo ka sa asem wo sa wo so ko ka ni na ka sa se wo sa onu kura so wote hallelujah no so ntie kura ni ma mi be fie kura akotoa no anye yire don ni yire be se enkwala mo wai munya mu mfiri ha yo yate ye ni mu yes that my ni me yes that di mu a ye obewu okay ye be ye fro yo enyi mu asabiara me pa to me anya mu preacher me me di yellow stretch me di chawa de du ha enu me kam asam ha abari ya wan fanisa amen wo mi adwenu ya ba bo no enyi mu asabiara asime enyi asam no bi mfrim bia obetie wo bia o mani hu mistake na e di owo di ba no be da yi obetie wo bia o mani hu mistake na di owo di ba da yi obetie wo wasafina kwa bone so wasafina kwa bone so na menu me ho na wonye bo se bani san no a obenu no ho ewo bone ene tirimu pa me boy sabe di bia no ho di be nipa no kokobo no ho hia no kokobo no hia Onyankopon dan no wo na ba no ye ka my brother e ma bu for me daddy Mika 3x me wo komi ana den what do you mean David me be me call you wo ba to me ya wa fa ni senka wo mi adwenu ya fam dem ma fam dem me ma wo nchia ba bo David obadi am ntia sia me wo mi adwenu na ni wa dom na ni ko je na no TV no Mika 3x media me wo kwa me kasa mi aka awurade honhom to me mi kasa awurade honhom ni to me ena tamu na me ne ye ni ma ni ye esame ehye wonu mi ka se me kire Jacob mo na so won kire Jacob
stop then mirato any Israel bunny afa de eba ho yes but ye nya kokobo no obeti ase accident besi e de ntira just ye kwanfo na de ba na very good no man panyin so hu se ampa oja kwanfo ato yes na de owuo beba ebe man krofo de ahwero mo nkwa na owuo beba de ene pachaw enyinya so dabi hwe Nyinaso wo kro wi asa aka chese yensa ma wo mpae ye modi ho mpae obodi amfanti ase ma nipa ni nyinaso no no nyinaso no ye mfa mpambo wo ni nipa ye di ma wo hwe ye si bibia no ase je buzure ye hunu bi wo kokko kan na de ayede eti enyin eni nyinaso a menka dabi na ye se wo kra de ye incomplete Nyakopon so ma on complete bibia Isaiah 58 kasa chiro siamu dendenden Nyakopon so wo ye Nyakopon di pa edai siamu dendenden and do ho asam na wo kan nsuro ma woni sa totorobento pega voice set totorobento na kan ma mrato na ka ne man emrato eni ye ko fie bone kire wo ni Jacob fie bone ye den e kire wo ewom wo hwehwe me ewom say nipa bebre kofo hunso bi edo Nyankopon wo peso hunu makan peso hunu Nyankopon akwan se jama yo me bia se o jama wo ye den o yo me bia wo man bia wo dia sentene ne ye hu sa se ye atiri fontini azani wurama ye huom wo de Nyankopon hyade ni Nyankopon hyade so Nkomhye na ye some style di when some style na ye no some style na ye on the book of Isaiah chapter 9 verses number 20 okay 15 yanko Isaiah 9:15 verse 15 what it into abodi asem Isaiah 9:15 no wasi openi wasi dey openi and na wo hwe Ghana memu ha no openi Nkomhye a eba nyina ekwanfo openi ekompanyfo ye ni monyamfo ekwanimonyamfo no ye tre wona ye tire na ekon so no difo e trotrefo difo adania e difo trofo no omadani dua madani dua ena mpanyimfo so etire no so ho na omdo Nkomhye nyina akọ etama omaya kwantrafo ma wo fom kwantrafo afom na wona wo kire wo kwa mo kantra me wo da so mu so be bo am kantra me ena Nkomhye nyina akọ tire no so oh yes okay e ho na ko Nkomhye nyina akọ tire no so etre bi bete what's your question animonyamfo yes wo da kwa kai what the difo trotrefo ni dua that be read it again wasi openi enem opani ni nani monyamfo eni animonyamfo ni etre ni etire no ɛhɔ ɛna difo atrofo no na difo trotrefo amo se difo a ɔmo mo yɛ den omo kire tro ɛtro ɔmo ni dua no ɔmo so ɔmo teto hɔ na omaya kwantrefo ɛna ɔmo adani ɔmo tiri ya ma ɔmo ya kwankyerɛfo ma wo fom ɛma ɔmo fom na wona wo kire won kwan no na wɔna wɔkyerɛ wɔn kwan wa mini won ɛna ɔmo mini nti ɛbɛn sɛ ɔmo mini mpanyinfo ni nyina eti obi ahyɛ no ɔde kɔ mpanyinfo so ahyɛ no ɔde kɔ mpanyin sɛ yɛ bɔ bɛ twom akoma ayɛ den abɛbata wɔn ho papa na ɔsɛ wi na ɔno Nyankopɔn mpɛ ɔno no ɔdɔ no adiam no ni no Nyankopɔn mpɛ na sam ne stars unya jidi ya pɛ wanya ni monyamfo yes ti wo Nkomhye da ho tɛ sɛ ɔgitum so automatic wo jidi no Nkomhye so prepare yes me say papa no ɔka ɔma nyina so yes ka no ɔma nyina so me me hypo difo we papa na we hypo bi no me say papa no ɔma nyina so no yes na sa hia ne de me say banka lot of first time o work no ache no me ball last month no ache no me ball last week yes e fe this week dia no o se banka no hia na kire o hia na kire o and me catch us say Onyankopon ya we say sa de na ekoso mu ham ma your phone no so fanya mo because e sanity pepe sanity pepe Utia me na me nkase we wo hye nkom a I don't have problem but eni nyina so a me se menhye yes wo hye so a na eni nyina so a wo problem I'm telling you go Bible na sim no kan with the book of Jeremiah no 26 verse 1 read it again okay Jeremiah 26 no me patch of verse 1 verse 1 to 3 ye to about yesem Judah hin yo hakim go oh yesi aba go na hin afia efiti ase no Awurade asema ne nkyɛn sɛ like say Awurade asema ne nkyɛn sɛ Awurade sie nie Nyankopɔn sie nie ko gire Awurade fi abengwam ko gire Awurade fi abengwam Judah nkrom a be Awurade fi asɔre ne nyina ko gire so na wo blow horn no a ka
nsɛm ma hyɛ nyina kyerɛ Onyankopɔn wo so be kan social media very good wo de ka what can on social media ɛyi ɛbɔ asɛm biara ade na wo de bi sie Jamaica can say any media you chile me no friends say yes me nya hwe wo ja on friend nipa na ma still as wo dia yes it is still an kind aka no me enye wo dia wo de to won mo a wo so ayam fom so because Bible say e nipa na makra na tie wo se enyi mu asɛm bia e bia obetie e bia wo di nyina so ne ma no a obetie ba na o ma ho na so be den obetie wasan fira kwa mane so de dia do woni ba no so na me so me no me ho na baba nya fo so ni no ho e wo bɔne so wo keep a wa ha nipa no wo keep a nipa no am I fu na je obi tretre no yes am I fu Isaac obi tretre no yes Mabumfu Azai obi tretre no yes kisawo ya tre wa fa no me say Onyankopon Nkomhye Biara obenya bibia ka fa yeah sɛ ɔdifo bi ana ɔda esofo bi osori wo manim ɔma sɛ kyene na wade na sɛ kyene wade ne bam na wan kasa memo wasna se bamu a na ɔka kyerɛ mo sɛ wo ma wa kwankyerɛ bi ma yɛnkɔkɔdi nyame kɔkɔrɔ ni mu akyi so sɛ wo kyekya kwankyerɛ wo sɛ yɛyɛ abosomsom a ɛntia ɔdifo me na me kyerɛ Bible no but Bible sɛ agye na bamo ade na bamu wa ya di papa bi ama wa bamu na just no papa so kyesa no nko da ya di bi mani bam da bi papa yes e to bit ma ya di bi a hye nkom bi ankasa bi na nko wo bi na obewu ana ba hye nkom bi ama se contract bi ba contract na ba contract ni ba no kyesa fa ho nyina kwatwere no listen to the Bible ɛtia difo no ɔtia o si ba ntie no ana ɔda so fa ni sɛ wo hwe ba bi ɔdo wo kɔ no a ana wo tika mu na ba bi a obegyina wo destination ka ni twame to tia da ba no ɔde watwam the Bible says wom se kan de wafo na mum ba bia ode ese ogia no ese wosi ode otwam a tia no se masi enti odifo no e ba ne sa wosi mentie no ana oda ese foni sam ana oda ese foni sam mentie no waso abam na so ntia se kodi na chi dabi waso abam no mo akwanche na nyanko pasam nkwa ma onim ye di na bompa awurade mo nyanko pachi na mo die ni pacha mesra wose awurade nyanko pachi na ede die na chi ono na mo nsuro no ono ne ye nsuro no ne mo nsam so na mo die nsam so ne ni ne na mo ntie nyankopon voice ne ntie mo nsom no ya nsumo nyankopon mo mata ne ho from Genesis to Revelation quotation way Bible way mesraw ade papa bo ade bone ye de ewo mun ma ka kyerɛw ade papa bo ade bone wom yes obi ye di for to wom yes no be so ye di for papa de ewo ti na se ye ka bia muntie ana me kyerɛw so Onyankopon de ba de Onyankopon Nkomhye Biara ni Nyinaso hallelujah da bi Onyankopon Nkomhye Biara wo Nyinaso me de san person me kyerɛ anti na mama masade second wa to say Onyankopon Nkomhye ni Nyinaso no e be nhye Nkomhye ni Nyinaso no yanka simple yanka ebi isu mastermind ebi isu mastermind omo ye trickish ebi very serious that's what you I didn't get the crack na so beka ehunahuna beka dia hunahuna ana wana we use mastermind and no sankrofo no omo ye very smart read the book of Jeremiah 23 verse 30 Bible nkasa two no what's share 32 meni adifo a wasoso atroda ye no me pa cho iti se nyankopon kasa obi timi so atroda ye when you be apostle na atroda ye say eno nche se be impreduasa dan no hu ye na we friends say waso da ye o nyankopon na take say akwa ne yazan na za wo ye ne say onso da ye eno waso eno nche se yi bibia akere no wa fabricate da ye no we ye fabricate wa hihye and ye finish ho eno be fa pepepe and I be church bi mu no ye yi obi otimidi apotroshe obi bag oh yes ye tuaneka ye yi obi a otimidi apotro ye yi obi a otimidi ni e planting yema nkrofo ne yemam na ono edi ka signal sofo no a chene se obolo first one the sofo ni kasa nyina o se ma me kase so nyina America sa chene se the Bible person che ihihya ho ye o nti ekoso wa so dem pa man kofo bi ho dwiri wom kofo bi ho dwiri wom Bible say we ebi ye nhihya ho what's share na san nhihya ho no the Bible say ade ekom ni meni adifo a waso atroda ye na nya eti we ni ofre na atroda ye che se enye company da ye no waso
awurade asɛm ne ye Nyankopɔn se na asɛm ni wɔm deɛ saa nkrɔfo ni bi wɔkeka daeɛ no wɔn keka sɛ ɔbɛka daeɛ no na wɔde wɔn atosam na ɔmo di ɔmo atosam ɛne wɔn adwen haresam wɔn si wɔyi so dɛdɛn ɔmo adwen haresam adwen hare it was very smart Yes. ɛdada me man na ɔde adada o nanso mi nsuma wɔn ɛso Nyankopɔn so ɔnyɛ dɛn mi nhyɛ wɔn kɔ so wɔ Jeremia time de a ɛne man deɛ brother hwɛ wo yɛ nnɛ ɛnɛ na Bible ɛno saa tem kɔ ne Nyankopɔn nhyɛ nkɔm ɛmfa difo so nhyɛ nkɔm sɛ ɛbiri kɔ wie yɛ difo bɛba wo ɛne nkɔfo wo ne ɔmo gyimi hɔ saa tem ne yɛ tam yɛ hyɛ nkɔm sɛ ɛbiri kɔ wie yɛ a difo atofo bɛba na maba hallelujah amen my brother ɛne ano ɔden yɛne mo ano ɔden papa ɔbɔ man tiase ma wɔn mi adwene mu sɛ wo tie mi na adwene ya hwɛ no mu TV mi nka sɛ wo hɛ ɔsɔfo yi edi for the dance mi nka sɛ na wo so ɛda wo so yɛmfa wo din no mi nfa wo din mi nya hwe o mi topic na mi sitie wo pa wo so wie na wo topic bi yɛ kyerɛ sɛ Onyankopɔn Nkomhye Biara na bi wɔ ni nyina so no fabra na ni nyina so a wo kɔ kae den eni nyina so a wo kɔ kae den Uko because Isaiah ko Ezekiel nkyɛn. Ni nyina so anya will. Ɔse hyɛ ofie den nsamanseɛ. Awu mewu. So Onyankwa. Ɔse hyɛ ofie den nsamanseɛ. Iti nyina so ni hyɛ nsamanseɛ. Ɔntoto ne nneɛma wei fa sɛ de wu antɔkwa nyɛ den. Ensi n'akyi. No ohunu de odi akonnwa ne de hwan na wei no ano so no ɔnyɛ. Enyina so no ana ɔkɔ srɛ ene Nyankopɔn de ehu ne mɔbɔ. Enti won timi nka nkyɛn me sɛ ɔka so obewu no ju ɛno ano akɔka. Ɔse hyɛ ofie den nsamanseɛ na wo bewu. Ɔkyerɛ ne de beku no. Ɔkyerɛ ne sɛ automatic ɔbɛkɔ. Enti wɔnyɛ will. Nso Onyankwa. Ɔn sɛ ade no ɔka no. Enti wɔn tutu ne fie. On prepare. No to onya will. Sabe so ayɛ will anka Nyankopɔn fa nka. Onya yɛ ti no so nkɔɛ. So kɔyɛ will nkuno. Oba de advantage. Amen. Wɔsrɛ yɛnni mo man no. Mesrɛ ɛnkyɛ mon transi mini ɔmanpanyi mahama. Mesrɛ mo. Me pacha wo edi fu sam no mesrɛ bebre. Ɛ ɔmanpanyi ma mesrɛ wadama. Mesrɛ wadama. Ma on pa bo nyagye. Papa. Because in some years, Massa, ya tuaba, ya you man penny. Would you manage 24 years now? No, no, bewu, and obey you say, and the way bewu, and the vice president bewu. Now, don't get the dinner. Oh, my day. Oh, my day. Huh? Now, the time. Obewu, I just some baby. Add your cousin, the Akonyan man, Nyansama, who can eat what baby, I'm on my. I got some crania. Mika chapter 3. Oh no. Mika 3. Verse 5. Say the brother can't see a diff. Was he saying the Nyankopɔn ya no akwa Jeremia chapter 13 to 14. Onyankopɔn say Nyankopɔn kasa tie a diff ni bia. What that me man? Omo dada o man. What do you say say? Or the sebe kan sam ne ta say how way e be ni paso. Asundwe na way e be we na dia asundwe. Na the on fabric be enche wo no. Mu a obodi ba ko mienu miensa. Na wantimi amfa bibia mehye den nanum a what kire ne so sa no akire wo so nsraban se ba o me so yire wa mu okum to ma mpa boma danya dia se wo siwsu ani and osona no pa de so ogu okoni nkonwa nim koni nsum anim a odin no obo din no obo to bobo dia kwapem se we lose kakra pe na se atwia den afa so the one for be so money no the one for be ko share wanu what kire so so bodi na se wo tu adamon dia se so de bia hye nanum o se de ene watwam ti wa ya ba fro no wan tu adamon no anko no what kire so sa ya kire wo so nsra e je ba se o kire wo so sa na se wo no obayirim yes obayirim because o pese wo opusu ena so mpusu dia obayi wo pusu nyaka already there opusu nyaka ene nya pusu oba opusu wo se ya agbe wa so de ene pusu nyaka oba dia wan fan san kan wonu TV no kra na ya ka kire wo so saban ko pem se kwan bia so something bibi beto yes wanya kwa ka se me ka kire wo listen to the Bible
Several this year, Say you post here. Santi. Adia Besam Was a different Mubayama, Dia, Asamo. Asa, Adia Besam, Mubayan Crawford. Oh, this one, Be a papa one. Not one in a choir, go fast, my bump of a one, or fast some the bar, dear never. was it a bedroom? Oh, we have a different. We have a Tomaso, Tesefe, Yabapete, or Biaba Pesses over Shadia, Yapa transparent. Yeah. Yanamodibe. And Nebubano. Yanabobe. Yapedi Yababoom. Don't pay the Yababum. Almost pay the Yababum. Yes. Somebody says, see a copy office of the presidential Envoy. Envoy. Office of the presidential envoy. Well, who can say me more abbreviation? You see, a OP. Okay, OP. Just a more said the Mopen Monsaka. That's all Beshabra, Fabrana, Omunhim. Sasa. That's why I saw what you Opeba. Oh, you have a penny for us. You say, we are not Tomusi. They say, yes, he ever say him. Commission. Tell you, Fabra. You be Fabra. Hey, the Akope office of the presidential envoy. Yeah. Me mouse straight a OP. Okay. Some open. Yamopan Masaka. Yamopan Masaka. The Bama do no pass papa be honor. Oh. Let's say Faber no be in Jimby. Nepan Sana didn't know some. Okay. Open your soul. Yes. Simple. Exactly. Some of that honor. Inti kamu kind of thing as one buyer. Uncle Pemba. Debbie. Simple. I'm on Pell Bewu as the Bessie, just like that. Why then? I see Bessie the wire then. Nyinaso no. And no more pen no. It told me to open up them. Mope. Wenya. Tibako wiechire ne bia samaba. And I'm friends I'm penny about pay D for some. Sad back way. Hey. What just some fancy Yananga? Debbie. Pasa. Oh, one year you one year back whoever said me no. Debbie. Enough form. Quaco. Enemy can say me at you say, oh my God, na Onyankopon your man penny say, or did it be bear my Ghana that's what I want Ghana for to my pefra. Now confirm commission be. Ma to me be good dear chile. Now cook papa ya. Or you pop from my butcher for one chapel. Because Mumba sent Crawford then and that's what. Because Obi Bow or Butabi and Hop on the man so on your day. One family. Yes. Put him and one with TV. And one with TV. Some crana with him. And one with TV. And one with TV. What was that be here preaching? Be here preaching, sir. And Pabona Chili. Dianaka. Okay. Obiana and say I go bompire. And say out. And say I go bompire. Mighty Yanko Yama. Want to be a home? Mighty Yanko Pabo. If I say the Abbey Ama, I thought Sabre Crapon, Peter Pia taxi fee, vertical crabba. Mighty Yanko Yi, I thought for Tresia. Mighty Yanko Yi, Diawood one farm. Na patcho ye ko bompa anya busuminu anya first day July yeah 1st July ah eno anya busum yansa and so be hu say obi hu be pawom ye ko bompa yi asofo bebre ko ho omokoy eti be samu bebre say mumu ye adwere say ye beji ade biara ye nkomhye wo ye di for na wo hu ya me ka se wo hu Debbie ade by force Debbie so hu ade obodi awa hu ya mabo amen na se ye bompa yo asofo bebre ko yo bebre ko yo enso na bibu kasa e ka sam foforo e ka se ba ya 3 months ni wa bo for bo pese wa ka se mi chiro panyini bi wa hey what check me be yo because you go bompa ye hallelujah amen you go bompa ye enya busuminu Debbie busumi mienu kra mai to bi o e badun baba ju akwachire e bi kra ben panyinfo no hey
body I went fantasy. Amen. Home Yakumanu. Amen. I'm out from you. Debbie. Also, make me a teaching found. Some me sing Tim Pabana Chilino. I sit on his saying. Yaka, dear. Yam, and quite. Hey, Mom, dear, did it sober. Mom said, you won't did it sober. Oh, you know, man, penny and energy as of some home. They just for the summer. And the son said, yeah, Charlie, you shouldn't come here. You come here and sound. You're from Babomusue. Son on pass a beam pass away. Hey. Do a custom who Westman, will be a who yan as one in Emma. Am I? What pops? I was a whippers who tear me now. Mupa, Ghana and penny for some person with tear your quite my maker say, Onyankopon Nkomhye Biara Nyinaso. Oh, Bio, who said, a friend say, a play be theater. Very good. Play be theater. Very good. I'll give for the Nyinaso Mupa from one by one. Okay. No be a match, dear, and Kayanka and Tento. So, my nonsense, sir. A best, sir. Complaining the one who said a theater. But you know, sorry, dear. Honor, a Samuel day. Yeah. What you miss some pam from me, one by one. Freeway. Now, an interview. Freeway, an interview. Come in, have a custom. Bedani. Did Nyinaso Nyinaso, I would want him. What yummy? I want to TV no. And try cry. And you want to know what you are, man. The gas has somewhere your neck. The gas is a what you give for. What we are a friend said, Timmy. Now, Obi shall come. So, the woman, Pabman, you do be me quote to Babylon from the book of Isaiah, chapter 13, verses number 3. Isaiah 13, 3. Bible verse matter. So when you go post any, 1 year was 1 year. A different kwasiafo. I'm so used to the word in kwasiafo. Would do how much? I have been what was a big deal about it. How much? I don't think Nyinaso Nkomhye pet. Okay. Because as we went I would dear chile. That's who home. Okay. I would dear chile. Okay. And that's what the free cretano. Okay. On the bus, the free cretano, the other best from go. That's I did the free cretania one. What's a open Yina and the Bassasuba? Yes. Being a sorry, when Frey went anymore, when Frey went anymore, because Tama Yanana Elijah the two question, or Elijah and Elisha Namon, or do be a different color whom I'm coming to make out Yaka, say, no, Rabako, or Smithminim, or Smithminim, or Smithminim. Yati, your home dada. About your man tells you, and yes, so be good. What to other Onyankopon, and yes, all for so, don't force yourself. Don't force it. Now, before you become a map on tennis, I'm to be cancelled. Be my mamma to charge and conform. No more to know. Come with you. It's so tell me now. Also, yeah, don't force yourself. Debbie. A bit swag, quiet copy and paste. A default. What is Obi, and then ya was telling the panic announce. No, where do you know, cousin, Miss Mintabi? I guess I'll quite know. I can't quite. So I will be a OGD, Badia, as well as the also who. And I'm so payam from your moon conta. Okay. I bet so beyond me now, so I don't. Yes. One of us Sawum. 1 year. What's 1 year? A different Quasiafo. Don't get a different Quasiafo. What do you much? What did you match? Oh, much? What can so do you know how much? Debia. Oh, we don't Obi, Onim baby, or quite an free. That's what Obi won't say. It's all a different. What's in catch your gun a different Biaban? Why, yes, a crop from Cocobo down Tower Cra. Cocobuya Bobby and a rascal, Papa, or the deep crab of Cocotagron, or Quano Jaganato. Or Jaganato and Sama Begunutu, now we are stop on. I want to solve a course on the two. Watch you not where they. Mr. Quasi said, Given a Chatacono, and Sama Gomino, and a Chatacono. As he given a chat in my wedding mentally, and Munko go for being asking Mugu. Huh? I given the actor for Momco, and now you will be women, and now you will be a Yawunu Colebu to Mumpai, because all you find to my pie. Or for me to Mumpai, I won't have you. Because your pen, I don't tell your precious when Cassan. Some the oil I go for me to my pie. A pie. Oh, the of us wash it. I don't know. No, be at the Sassan would Dimicade and a question and Grafo to pie on. Ah, about 2.C.
Yes, I did for was a deep one. Why, yes, I come. One, the woman can give me the sign when Obeyana tried to dig up a minimum show. The government will be women. But what you want to say? Almost send a Bemuia, who tell me now. You want yet to be a cheap grim or be Shabako or Shemian or Shemiansa, a Bemupa a fat fan was started body. Yeah. 2 out 2 the pass a register. Yes. As a register. You must show. No, you must show. As a register. But mon frère, what only papa way? Meaning that only me that's what meaning that mon papa way, mammy. Mon papa way, mammy. Now I started budding. Never no started or never or correct training or correct mon young phone. I didn't go run to red my young phone with feather face and some one just young no more. Say your main castle because of being who had your Ghana. But me see Onyankopon Nkomhye Biara wo den. E wo nyina so verse number 6. It verse 7 ka say. What's a who dear? What's a who dear? And na tron Nkomhye. And o mo kan. And a deep funny bishop. What's a radio asem ni? Because that says the Lord. Na so radio so. Na Onyankopon kan adentra. Na so what is? Ade ni waka fa so obewu nu. Waka na wo ye waso den se wo nkọ. Enti na me say o me ye ne banka to banka no. Waka o se be humi na me nche o de ese wo yo. No wankọ banka to banka no wankọ. Wankọ de o ne banka na ka ho. Ne banka ne beka ho kwa de obe ye onie. Na so tese no akọtra dem akọ rituals atwen se. Obeba won sam na baba ya ma de waka fa won aden abam. Eni ti na ni nyina so no. Yes. Ti na banko se me nkan cho se wo ka sam na fa nyina so no ma no. Yes. So ma fa nyina so no ma because information nya wo dia. Anya wo dia. Dabi. Anya wo dia we me bua mun kan chemo the book of Jeremiah 26 verse 1. Anya wo dia o. Anya wo dia. Jeremiah 26. Say if you ko na yima wo dia, anya o se kwaje na muni. Yes. What's na? Kwaje be hye na nimonyam. You da hiri Joachim. Kwa aya Yosia ba ahi efiase. Babun kasa. And asem free Ewrade nchemba se. Asem na free Nyankopon chaba nza. Se Ewrade sie nie. Se Nyankopon sie. Ko jina Ewrade fie abanwa mu. Wasu ko jina Ewrade fie dan. Abanwa no so. Na you dem kro a waba Ewrade fie. Na wona atwam nyina be se ko Ewrade so. Asori nyina no. Na ka asem a me hye won. Na ka asem a Nyankopon so wo hye yin. E ka kire won nyina. Ka kire o man nyina. Fa go bia so. Enyi asem no biara. Be nyi asem bi mfrim. Enyi bi. Me nyi bi e bi obetie. E bi ade obe kemi nyina o be dan. Obetie. Onye nyina so no obetie. Na wasane afiri wo akwa boni. Afiri na akwa boni. Na wayi bi afiri ba so o mehui. O mehui o be dan se wa ma. Wa ma hu ni be da ba. Ke babu num. Wo se. E ba sa menu me hu. Babu kasa o so boni sa. Ni poni ti asem no nu no a. Hallelujah. Amen. O se e ba ni sa Onyankopon so be dan. Menu me hu. Ono so be nu no hu. Boni a. Ma bo mi trim se. Wa bo ni trim se. Di be ye won. O di be nipa no. Sanse nipa no ti kokobo no. Wati asakra na dwene. Yes. Orofo wutie me. Ene no wadom ene no kwaje da. Amen. Eti me so bebre. Onyankopon asem no na me so ka no. Odofo mesrew. Papa mesrew. Mentadi fo. Na mentadi fo da bi. Na so bia bi obi ka bi fa me ho. Oka wo kire se agrofo bi gimi kọ abosom so. Adima ko ja ko fast den. Me ko bompai. Okay. Start. Saban si so enya wo dream. Ya bon bompai. Ya story me gira yes me so bebre adentina wo asori ya ese utimi nya won a prayer warriors e di yeden e ma wom me ka say me asọ dem kofo gwa mo bompai de den am bompai ye gi nkofo team na na kufado wo so ye gi team am bompai mahama me nya na chiri da me nya na chiri za me kwa ya ngisi ni o ne mo sabi prediasa o ye ne we ba Ghana yi say on neto no a sabi prediasa Ghana ka ya de kase Papa. Ki ahwe ade kase pa. Ti ye bompa ye. E ti ade na wonu bibia fa no no. Wontimi nyina ho. Nya kwa so bi mkura no. Ye ti bi obi a point of contact. E ti bi jan so de ede e di bompa ye. Oh, dem nya ade na ade na kwa se ye mo dia. Edu ama ha no mi di besisi no. Banka no. Ehu ya o. Don't forecast anyem ni pepepe. Obe work ache the last month no me boy. Ache last week no me boy. This week no me babo no dey. O work we an wa ja was banka. Yes oba. Sa banka dey just be hu share na chiro. Share to obe ya mo agile di. E wo nyem bi hu. Nkaso papa hu hu ade o. But mo ya manyem bi mo ya manyem mu se nyem agibani so. Anu manyo pay. Office of the presidential envoy.
Ope si di phone. Na the omo dia be cry dangerous. Anu oni o. Na mo so mo dia ope na ba so mo check you. Your pemo Mo so mo check you na mbenya nkrofo bi abehye nkom o. Nyakopon enya komshefo nya na ojo mo tumo. Ya bi o. Na mo yena na nanom so ka se. Omo so mo WhatsApp group live. Very fine. Mo yena na ka se. Mo WhatsApp group. Omo so ya WhatsApp group. Omo so omo fan fa. Edi assembly. He said, now, Obia, come on, family. Mumma, at the end of the now say, Nyinaso. Yeah. We might be somebody come Shapadia, and a Marcus Shapan, my photo Muzuno. Let's ask them across from Shakara. Yeah, one Shamra. Some po. One Shamra. It was so be a man, then. Mama ye was say debi adede ye kutia nkrofo bi wow emra mo di be mo se fama mpanyifo ho ni amayofo ho di ane mfa mbele enti papa mi pacho first national best farmer koko national best farmer no ono se fa no ayen fa nkwan national best farmer e kan ayen fa nkwan. It's serious. They say GPR divorce me on my office. Yeah. Accident basis inti omonko GP. Men shamra. Eye makeke. Accident basis o Cape Coast Road. Ebesi wa road, ebesi how road. Anu yen kom GPR divorce na say for. Na ga san kom shenya na papa. Sure. Ebi you so rich when you read ebi you so abusum na shankom. Yes. Timi yama de beye na yade be hwiegu na adi moja sembe dey ebeba. Yes. When you read the book of Zephaniah chapter 1 verses number 4. Zephaniah 1 verse number 4. Metre mensa. When you go pass betre mensa. Juda Jerusalem so. Juda Jerusalem so. Meta bankaye. Ene abusuma so for the dia frasase so. Abusuma so for the dia den. Frasase so. Osi yin fa so for. Abusuma so for. Osi yin fa so for. Abusuma so for. Osi yin fa so for. Abusuma so for. Also be chown to Jeremiah 23 verse 13. Jeremiah 23 verse 13. What's it? Na Samaria di for no. Me pacho tetebra no Samaria. Ye we badia 722 BC. Where me di be fam kro bi ho ba badia 722 BC when you see here. Israel mu chemi be nya the northern kingdom. Yes. Northern kingdom no. You be nya northern kingdom. Omo ne be from the Samarians. And you be nya Judafo. Yeah. One family no. Omo so be Judafo. And mu chemi you. The Samaria for no nsum Onyankopon. Kwaka no bi so Jimmy for so ti baby cancer for say and am so that am see Israel for ka Hebrew kasa and e de na munya Jew for. Ba say nyansa ne nyadwuma. Ha? E de na munya Jew for. Bere be nya J alphabetical J. Alphabetical J in 1665. In a dim bia e de wise pere bia no me J be shana. Yeah. Sa nyansa we ma trim. You mu de nya ma so ye. Dabi. Oh, about the man just amen. Say, Hebrew Cassim, ye J womb, Nebanson Munya Jew for. He am from Jew for. Why no? About the one Vanessa, amen. Mamma on that. The immediate for now the young man. About the one Vanessa, amen. Whom you are dreaming, but gonna be Jimmy for Guana, your cancer which are now from some problem. Ruben Yen alphabetical G. Ruben Yen alphabetical G. Oni huni die. Oni ko fani. Dabi. Oba dia we Vanessa. Amen. Omi adwin. Amen. Vanessa. Amen. Hallelujah. Amen. Bible no say. Was na Samaria di for no. Samaria di for no. Me hunu kwasi asam. Wa hunu dia ba dia. Kwasi asam. Wa na Samaria for no omo no. Is a part ni bi no. Omo dia no omo do don't worship the creator Yahweh. Yes. Omo no omo so ba. Me hunu kwasi asam. Onyankopon ti what me hunu kwasi asam o krusuru. Na what the bar. O se what the dan. Bar. What the bar. E shenkom. Ani mami manfum. Me nam sure. Me printing play. E to bi metimi the bar shenkom. Amana bam. E de bam mawa. Now the one in Jenny Dinachi what from kwan so nim. Yes. Na Jerusalem di for no. No Onyankopon say Jerusalem di for no. Me hunu ahudwudi. Wo hunu ahudwudi so ho side so. Awari say ni atro. Awari say ni atro. San commission no mo she bi tete bi koso no. Be ma we nya on fi nyu kwa no bi akoja na yire.
Bema we onye ukunu bia kwaja ne kunu. What's our sending for you and go for one more? What's it? Now, was sending money for assassin. Was sending boy for ni pay bonim, ni pay to bonim, ni a shadow come, ni pay to bonim, ni a shadow come say, a best year. What play you need to pay for the book of John chapter 9:31. John chapter 9, verse 31. Yenimi so Onyankopon twedi bonyani. Me bebe Onyankopon twedi bonyani. So be feri Onyankopon. Obi feri Onyankopon. No ya di opa. No ya di Onyankopon. So ni paro. So ni paro. Onyankopon ye de etie no. No ba be se atade ye hye no a. Ye hye no kom se receive no so receive. Ah. Oba de evangelist kan. Amen. Abraba utimu ayasha unkom wa wo wani age dendenden say hallelujah. Amen. When you read the book of Lamentation chapter 2 verse 14. Kebabo. What's it? Na atwani na na ni swade. Atwani na de ni swade. Anyway difo ni hu kira. Na difo ni bi hu ya den. Ka kire ye. Wanyi wa bomu yalo so. Oboni udipa wo jia wana kasa no. Ne boni ye ntini hu nkanchen. Ati ya kacha na na bi na ye no. Ah. Obu okwo no ni boni na wadi na ye no. So boni hu. No start to fie and I feel happy kwa. My brother, my dear sister. Hey. Mom, you very careful. Yes. Jeremiah 23. Okay, Jeremiah 23. Verse 16. Verse 16. And it says about this year. So what you go post here? Muntia di fa wa sham komo nsam. Oh. Oh, ano, ubeka say kwafo bia. Waka wona, waka di fa wona wa sentro no. Yes. Wona ohun so de baaye no. Muntia mo nsam no. De eba ne sa eni nyina so. Odi mo kwa hohodiem. Odi kwa hohodiem to ma hu so ka so be wu na o ma nyina so no. Bra. Sisen wo party bi wo social media wo tinse me na awre ah se obi bewu sa ni pa kuno bewu no wante no wuye no na nka otie mi anko baaye na nka akwankyere wo ha ne se onni bayire ti bayire nti obi onni bayire ti we keke no onni anka oboa puna na se bayire pa se nyaminti abasia Inti bayire ntu obi ewu so tie mi anka nkomhye anka akwankyere ne ketua bi keke Nyakopon beji obi nkwa bayire yam why Nyinaso we ya no bia beka na pese so we ya owu ye na Nyinaso ne Nyakopon se me obae na me ka kire no ma na Nyakopon se ma onkoni krom obi nkoni krom no Nyinaso keke wo kaka ho na ayeden wobra ma woni se nyibi mfrim Oboa and I'm say banker no sure banker Obadi wa vanessa kan wo mi adwin when we TV no Bible na kasa kira Bible ana me de kasa kira the book of Ezekiel chapter 14:13 Ezekiel chapter 14:13 okay Ezekiel 14 verse 13 into about was oni baba Ghana boy say asase bi eye me boni Onyankopon na so kani o si asase bi ye ne boni na odi afun was na odi afunsam no mudi funsam na me trimi nsa no otrenensa awa won so na me wo man no so ni pa no duam se obese o man no a na me ma ekomba asase no ma ekomba asase no so na me twa nipa ni emu afiri so no so be twa nipa na emu anyina fi asase no so na se emarima ba sai no hu mema ba sabi Noah Daniel any Job ewo ho a one day one three ni hu na wo beji won kra hallelujah amen Nyakopon se to de bia ade bi we besi wo mamu a otimi hwe nipa no bi atrene etimi nya bambo ade ma ti o ma we ye ni nkofo bi o metimi agina wadi am o man no ye ni nkofo bi o metimi nti asem bia o man gar mom ye mom paye de sadan ha ye mom paye sadan ye mom de mom paye ya ena nyan gar so fo nyam famo ye mom paye fa nyina so de ma ye mom paye e prayer topic no fama ye Eyasamo big back say Ghana so for nyam but who my prayer topic ti en ko kaden hey because Nyinaso no wo no owo de waka o but who my Nyinaso no eje be ni pa na yo eje be ni pa no onyo no Bese ni pa na so adi na so nya ye bompa Nyinaso body esraw huni mobo na fa saka na kuma na de odifo na kafa no no ye ntontie no an ontimi ni ahyede no so na owo na anyere ama ni ye chim na kuma mo wati je Nyankopon pese wo che na se obadi awu ye mobo amen tina na anu na me kan sem bi wa yi
I know me person me just a good preacher, a preacher who free. Nyinaso na sama sumawa. Oh kasa e piefu when one said they make can me samo me kasa same way 2023. Okay. Me kasa same way. Na msaka 2024. Okay. I will preach him there. Me say yen kadiamu ye ya modiati a friend say wo pay. E very simple. Me patch me video bi am ye won preaching. Okay. Eti way I won't kawa some TV and when I say Miss Senka 2025 recruitment as well the police from Mayor. There's no homophobia. More recruiters a D4. A D4 recruitment. Yes. Moses Onyankopon. But one goes here, they got us. They are not say invitation. Oh, I never. Good morning. Morning. I'm from police headquarters. My name is Inspector Boache. Okay. Okay. Let me come down. Let me speak our local English. Okay, the pacho. Your friend is Inspector Boache. And how about sorry? There be name. Sorry, number. Pacho, when your invitation headquarters. How are he? Police headquarters. Adam, my baby. Oh, yeah, she pacho. Martin. Yeah. Yes, I say. But ombo me din chira. Oh, yeah, for di follow so. Loso. Very good. Pacho me call sa church now down up away. Pacho mo so for. Oh. Yes, sir. Pacho from Inspector Boache. Okay. From police headquarters. Odifo awi abuni. Yes. Matewonka. In headquarters. Munya headquarters. Police headquarters. Yes. Na Bibiana. BBNC. Mojuma no nko so. Okay. Okay. Oh, ya Fred for baby. Okay. Okay. Yes, I say. Ayo. Obaso. There be Nyinaso. From Inspector Boache. From police headquarters. Okay. Yati munyuma nyama moye no. Enye easy. Nyakopon die je dwuma nkasa. Pacho wudi ye de. Ajo me na me bulldozer man. Bulldozer. For bulldozer. Bulldozer. Very good. Just say yes or yabu. Yes. Very good. Me say kwan ye. Very good. Pacho, when your invitation from headquarters. Police headquarters. Police headquarters no. Eh. It's obra fine job. Why mumra? Na eduma me tro na mama me eduma. There be ehia o enye unya boni bia odi wa be hu. Okay. Tuboku asefei ya parade wo nyina. Ya man Ghana national anthem so. Bam 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 pa 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 pam 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 pam. Buti. Na IGP aba. Ichiamo. Mena wanza motomen, motemenkra. Na manchuma no anwofam. Yes, ye ni age se wa frɛ. Very good. Ye ni aso de aboye Ghana. Oh, ye da wase. Numa moye de boye adwene anti ase. Ene de nkrofo ka. Ti say ba ma ba yi. Say an interior minister. Okay. Defense minister. Okay. Ene omampanyini. Mani na atwi adwe abom say. Ye poman Ghana yi edie. Eno de ye. Pese Ghana fa nto ma pefra. Yeah. Ye pese ye tu corruption ase. Yes. Ewo manum. Eno anu ma ya de. Na sade ye temu nka wa radio so. Obi timi frɛ na ade ayira na mahu. Wani de na kure. Egu ye yam. Obi timi frɛ onkasa akra na start kan ho nsam. Yes. Yes, we are checking police headquarters. The whole Ghana investigation and yes, intelligence and ye bre before a case back cry to me
enya good evidence. But so would you away with be when at once not give you a wound says ya and I see ne ya from a woman. The crown is the crown is say would you yeah ya post say we Chief Inspector Prophet Lososo Obayed more room number 4 what you man say ya docket say sumoni and you might hear our man, we are you. Go for you, cool. Sad docket Nina, Mukoyum, now Koyum Kofu Kuom. What's a seven hour car. Me Pia me one day. Pia, me one day. Grab me yale. Who call room 4? Who call quiet ma? I be more BPO. And you're being you are, I'm catching room 4, Dr. Tesumo. I want to hear medical cases. Go for your coom, go for a coom in a young woman. Once I TV so Timmy will be picture, or the man would be with the Papu Kuni, dear. Dr. Teguo, Massa, call, I'm going to forget his side. Why? Also, who call room 3? Room 3. What the mechano? Not make ready. Was investigation. I'll call and also see a near items be Ira. A person called him my near my Ira. I am whom Cofono. Where she say, Tinyaman Ira, call him. Who answer? Oh, now more uncle from TV radio. So I'm calling who never by none of my woman for Castle. Yamasa, I have a guess in our home. Yawa, audios, your videos or man enough, Mikosun Sumuyasi. 80% question room 3, no Kosumo. Hello, IGB. Hey, Kabiaira. hello, Kabiaira. I know a comment. I say, I know nam motorway no so. Ade, what you can't become with the Dino. how much for be some? Much for business. Can the money no day? 3474 G. GR answer. GR. All right, guy, Master, when you're going to see her. One house will be when you're baby. You see a Joe Bica. Hey, come on, keep quiet. You see a Joe Bica away. Motor when you see her. Almost GR 3374. I do above what I'm the Mumpi. Oh, Master. Oh, we dear Mr. Yes, I want classes here pulling for Muffe for. Nakopon a frame or Mampania frame. Massa, my both one in Pew, almost a class of me quite now, above one. Massa, and then the boy and you should ask my boy who call room 2. Come on, get inside. Call room 2 or crime investigation. Mrs. Sankayoma, we started as I do with and come and women who are two in Cataway. And I said, Nasa, Mijay, Nami, whom had dear. Saka be bet me dia wa me. Obapu adwuma, obekọ morning, no happen afternoon. Evening service bet me akoye wa sorry. Bet me say dia gwa no TV so. Me hu na de nti ana IGP afam adwuma. San wa we obi nyo na be wa obi anim sampa. Hu na de nti ni afa wa adwuma. Yes. Anna wudane. Adna wudane. Mutia chaya na eti yeni di otwa ni tibeti nne party we akwaba NDC akwaba MPP akwaba NDC asamba so ya na eti yenya dai yehu yehu di otwa ni ti dabi aso di for friend nne obeka ofia hi 7 and a half no hallelujah amen hey how say ani ka misma shenkom amana bam se du ni ase muso a mo famre yi yeah nhu a mo famre yi eti ka mi mom di anka be yanka mo form adwuma a very simple work form adwuma simple form adwuma mu a e bie department amom prophetical police department and one prophetical political police department and a balance answer on was who are getting an edition. Oh, yeah, a balance ana review number no man be review. I don't know. I won't talk with you. When
na be kwakoto nkrofo difo yesi ntutu oje obo ahye nkomtro na de esi onwa wo ye papa no onwu nkomtro mu na asem wasi wo ga no difo biaba out say e friend say yenkoyi agrada mfiri mfa we prison yala gbe Onyankopon tisura da je wenu anya wabra yen omu me pass me ko hwe ensem wa awra wo batade bi wo na mum ye nkwaya die bi ma obi mekasa ntie Onyankopon Jeremiah chapter 28 was self interest bi wo obi wa kasa wo men Onyankopon din no men Onyankopon din men Onyankopon tie ba bo Jeremiah 28 verse 15 odifo Jeremiah o se Jeremiah kasa o catch no odifo Anania say odifo Jeremiah na ye odifo Anania wo ene ye wo Jeremiah so ho ana odifo Anania kwahye nkom ene odifo Jeremiah catch Anania say Anania nkom ni din na Jeremiah catch Anania tie Awurade soma o asem na kan Onyankopon ye de on soma o wona wa ma o man di o mo ato atrosam so o man di o mo akoto atrosam so yes o pase mo ya na mo ji o man panistia pese mo ya na mo ji so nya de na so papa me saw hwe na kwa wasore na do so do man Ghana no onyina mo no nima ona sore mu obadi wan fani san kan wo mi adwin no ti o bi pese wo ti mase wa wo ye Onyankopon nipa wo go and preach wo preach ni nya na nkom hye ni nam ye me ti ase o wo pa wo me si wan di ma be teach about the different na kasa no asam no kan on hye nkom se bia we besi o na mum ne nkom hye ne kasa kire kasa kire ade bi won mo no di Onyankopon di asam fa so on fa ntene o man no wo pa se wo chem se anu nya di fusam na je se nyina je de mahunu we bewu enti da be no di fo wani bia be hu ade pa magana da be no wani bia be hu ade pa amagana so wani bia to get the book of Jeremiah be kasa ma chere say odi fo papa Jeremiah 28 me part of verse 29 ko so Jeremiah 28 me part of verse 8 o edifo edi wanim what it edifo na di yanim no tetentre de what say insase bebre hye insase bebre ene ahenia ene akudi ene boni no uyade ho nkom verse 9 but owie no be kire the proper one odifo osa asumdwe ho nkom odifo osa asumdwe ho nkom no sa asemnya ba mu asumdwe ade ni ba mu a ene ho odifo awurade asoma nukura Onyankopon den asoma nukura no nukuram asumdwe wo nkom no na nyo difo a otime wo bi ko prante ade wo bi dachi no ko wo pointe no mo ko tu sa ade no no bi wi yes ka fo ni bi no ono asoma okay mo timi ko prante ade no won fie e bia ne dachi wow no just say radio bia na nyama na hun say bibi wo ye won ko fo bi wo nom ko prante ade no ampa so beba betu oba betu wo de achi pema ye wa hyew efe free saben ko no wa fa wakoa wa fa wakoa onya fa wakoa so dia de obeke bia na de akire de obeke bia na de akire oba de wa fa ni senkan my brother sakrawagen yes pastor ni pako yes na nanti kunku ye na ye prayer for what does suam paibo oba dia fan friend say adwumitia ma wo amen fa adwumitia nante yes na nante kunku yam because adwuma na ye ne de okay the book of Jude chapter 1 verse 4 Jude 1 verse 4 was any pebi awiewam ho ba mu ye ebima wiewam ho adan abesha sofukuo nu wo fetete atrom ho sama ya so sankofo no nsama to fritete amatamuo amumuyafo bia wadano Onyankopon dum ahohie dani Onyankopon adum ne dan ahohie omadan dan Onyankopon dum ahohie ahohie chese okasa chese die chese otia pem so wa power to for potumfo no kwan no no ne Awurade Yesu Kristo no dia gimpa Yesu Kristo wa pa no o ma pa Yesu so onam ni way wakasa anyhow wakasa said wope nim die ni nyansa bia ni ho verse 8 tie ba bona menko sana ye ni mo so ba bon kasa so sana give for the bi so why adayesofo a ebi ba dan adayesofo a wo go hunam fi wo go hunam dan efi
kasem bi akyerɛw na akyerɛw ma akwankyɛ bi akɔyɛ meta akwankyɛ na ogusu yɛ na wo ne Nyankopɔn nya grudge What tumidi atua? Oya ma wakɔte tumidi ne dan atua. Waka animonyamfo no ho asɛmbɔne. Ama wonti asɔre nu. Woni ya wo ye nyina no ma wo kasa tie Nyankopɔn so wonim. Verse 19. Na Bible se menka sankyerɛ. Ye nim no mo de papa mu ba. Nka so se sankrofo bi se na de papa mu ye dan. Eba. Wo ye honam akyidifo. Honam akyidifo bi. Woni honhom biara. Honhom bi ani bi mu. Honhom bi ani bi mu. Dabi. Robert Mayan say rituals na be ye but ebe bo tiri so Robert Mayan so be small macho so macho and one na be but macho na nkasa no obehia obade obehia no yes be crash no hey Jeremia tini obi yes Jeremia watini hanania yes Jeremia kwaso verse 19 no Bible nkasa wasi asase wasi Ghana muntia tie asase Ghana asase muntie hwe Ghana fo muntie mi na me di bone mi di ba as oban so ono anu ahye so no ahye nkom dia oso odi no so odi bone bo bi so oban so ono so odi bone bo man so woni yeso aba no obeka osi woni yeso aba no die nti no odi ba woni yeso aba no Nyinaso no osi woni yeso aba no ebi se wanya so ama me mbi so wanya so ama ne nsam ade ko na ba na eye wanya so ama ne nsam nti na ade ko na ba me mra so omapo ne mra nti na bibi ba na edie na aduhwam a wodi free saba eba no ena obekom ena bra me ma waduhwam na fa ye wei na fa ye no na obi gi copy to obi so kaka edie ne bo bi sa kwase so difuo bi shankom no ka chose bra onfa oyi bi ngo so no fa nyem bi nya ma bi akwanche bi fama wa oni mo pose mi misa mo kwase se so obekun bi a edie na duhwam no wodi free saba eba no amakof so safin kronkro bi so edi aba no eni ahwene pa a fi achichira asase so mo di begu ni pan so edie na yoma me edie na eba yoma no mo hya fode enso ba ni ozo bekunu mo kuma fode enya mi de oh no hallelujah amen come on masa munya dia mo kire no munya dia mo kire no kra me ko commercial break aba yeah kwaba Apostle kwajime obamu nyam yasem nia wonti asem obamu atiasie obechechi mama we hunu kweno babu kasa obi anya suntie yama babu kasa na babu waseme ayana basemo yama babu kasa na babu waseme ayana basemo babu kasa Say dear, Ghana ha, any African now. Apostle kwajime obamu nyam yasem nia wonti asem obamu atiasie obechechi mama we hunu kweno babu kasa obi anya suntie yama babu kasa na babu waseme ayana basemo yama babu kasa na babu waseme ayana basemo babu kasa babu kasa na babu waseme ayana basemo yama babu kasa na babu waseme ayana basemo babu kasa Apostle kwajime obamu nyam yasem nia wonti asem obamu atiasie obechechi mama we hunu kweno babu kasa obi anya suntie yama babu kasa na babu waseme ayana basemo yama babu kasa na babu waseme ayana basemo babu kasa na babu waseme ayana basemo yama babu kasa na babu waseme ayana basemo babu kasa Apostle kwajime obamu nyam yasem nia wonti asem obamu atiasie obechechi mama we hunu kweno babu kasa obi anya suntie yama
Apostle Kwajime, Obamwangu Nyamiasem, Niawunti Asem, Obamwati Asia, Obechechi Mama Wehu Preno, Babu Kasa, Obianya Sutie, Yama Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Yama Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Babu Kasa, Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Babu Kasa. Apostle Kwajime, Obamwangu Nyamiasem, Niawunti Asem, Obamwati Asia, Obechechi Mama Wehu Preno, Babu Kasa, Obianya Sutie, Yama Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Yama Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Babu Kasa. Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Babu Kasa. Apostle Kwajime, Obamwangu Nyamiasem, Niawunti Asem, Obamwati Asia, Obechechi Mama Wehu Preno, Babu Kasa, Obianya Sutie, Yama Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Babu Kasa. Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Babu Kasa. Apostle Kwajime, Obamwangu Nyamiasem, Niawunti Asem, Obamwati Asia, Obechechi Mama Wehu Preno, Babu Kasa, Obianya Sutie, Yama Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Babu Kasa. Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Babu Kasa. Apostle Kwajime, Obamwangu Nyamiasem, Niawunti Asem, Obamwati Asia, Obechechi Mama Wehu Preno, Babu Kasa, Obianya Sutie, Yama Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Babu Kasa. Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Babu Kasa. Apostle Kwajime, Obamwangu Nyamiasem, Niawunti Asem, Obamwati Asia, Obechechi Mama Wehu Preno, Babu Kasa, Obianya Sutie, Yama Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Babu Kasa. Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Babu Kasa. Apostle Kwajime, Obamwangu Nyamiasem, Niawunti Asem, Obamwati Asia, Obechechi Mama Wehu Preno, Babu Kasa, Obianya Sutie, Yama Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo, Babu Kasa. Babu Kasa, Nababu Waseme, Ayana Pasamo,
hu nyame asem ne wonti asem obamu ati asie obechechi many dance many dance Shalom Shalom Yahweh Shalom Apostle kwajime obamu hu nyame asem ne wonti asem obamu ati asie. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yada osuni asasi wura twedi ampo ya wase. Amen. Wadoya wadi adom yen. Amen. Adofo mo yaje nkwa na zam zi yadin Bible ni gusu kasa kyerɛw. Yes. Ene nkwaje sembreni. Okay. Tie odie nafa. Sraw. Ene me ka enkom hye ho asem. Yes. Me ka se men hye enkom bi se Onyankopon Onyankopon Nkomhye Biara na Nyinaso. 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 Enti Nkomhye ni Nyinaso no menhye. No. Try cry. It's simple. We are the asem baba. Ube obi ebuso ube obi. Ada uta obi. Okay. Oba di amfanti asemra. Amen. Ada uta obi. Ada obi abopa. Commission no Onyankopon bua masa try ni panti o sabi ya wase ade bi wo no mo a busua ni bi wo na Onyankopon yi fa wo so a me se obebre hwe me se wa betimi aginam mutimi ko ka se da bi Onyankopon anya ko ni fie na we ko kare se mo kura so bi mo aso adene Onyankopon yi obi ade a kire wo na wo hu no a no afa Eyawodia. Ha? Yakopa yi obi wan sama kire wa. Na hu nipa na no afa. Eyawodia. Oba de mfanti ase mra. Omi akoma nu. Me pacha wadama. Ewie man kasa nye dada. Ana Nkomhye du ho no mo a. Obeti so obi ahye, obekom nu. Opa ko social media. Obekom na helicopter ni plane mu abetete ahwe mu nyina yi abrofo dika chechire ni me bi mu dida mesem bebre mesem ni me bi ho no mu amunya butre o wodi de make na se wa say odifo bi sori wo Ghana e ka se oda wa najo e na wurade Nyankopon frɛ no oye bema o e Nyankopon frɛ no won yusu o frɛ no ono bondis apreku my daughter. Onyankopon grammar. This Onyankopon the grammar. I say enye. Wabra ni panie bema no. O you so daughter. It what? I can't trust Onyankopon. Oh yes. Ya kasa sem we bi na bi na nkrofo tani pan bi na insem basa. Onyankopon grammar nye wosoro wo. Obadi awe mfanti asem. Amen. Womi akoma num. Amen. Ene se wote mani emprim wakoma. Da bia. Bie wakoma mu na fama asem na twedi ampoya we na meso de ma wo no. Die be shepu na bebu atimi ate wo twedi ampoya we na sam ase yie. Na won konkoto fidie bim na ohaw ni oye na bi nyeden emma wo so. Menka se wo nye difo, wo de fa wo difo ye na wo ye but me say Onyankopon Nkomhye Biara wodan enyinaso enti Nkomhye eni nyinaso no menhye ese se ade ni nyinaso no eba ebi hunu the reason why enti ade kuni besi police fo obewudi enti no mbewu accident besi si die enti kwan na asai no yempe mu nka ncho mampanyi se kwan no the problem oba obi boni bi awayo ano de ko flu kan bi ma accident bi aye den aba me yehu na se den trasa amen omi akuma nu amen papa ma mi sa bre hwenu anum tv no enenu wadom enenu nkwaje da amen mi shepu o man no mi bie wani afanya mi nka se obi ntimi hunu bibi but me si wo Onyankopon Nkomhye Biara wo nyinaso yes wo she nipa no nkom a ese nya nyinaso nuklem eto take the book
book of Ezekiel chapter 33 verses number 1. Okay. When you listen to the Bible. Ezekiel 33. Verse number 1. Into your body asem. What Ezekiel said Radi asem ba ne nchen. Oni papa. Ati dia ba mu nchen bia na ko Ezekiel nchen. Yes. Ano so oni papa. Kasa kire o man ma. Na ka kire won se. Se me kranta ba asase bi so. So ni kranta bi ba asase se. Na asase no so man no. Oni se kan kranta so de be di awu. No man ni mu no. Oyi wo beri ma bi. Ye you di for say wo na wo ye you asem. Na won mi si orienfofa. We wo na emfa so no bi ante sa asem no. No won kranta se e ba asase so. Kranta ne ba. No shene tutubento. Wo be shen hu tutubento. E di bo man no kokko. Tutubento na de bo man no kokko say play bet. Now even cross here konsem bebre kwamu a ke bet ma fefi nyema mu. E no de e. Etu onye power yi direction no onim halo pre. Onim. Eno onim helicopter. Onim. Okay. Hey. Ana bibia wo wie me betwam bia. Mesi ankwaya peda. Mesi o pack of friend form share san kom no bra. We be ka so hun play. We be ka so hun helicopter. We so be ka be hun parachute. Obadia wa amfanti asiemra. Amen. Wo mi adwin. Amen. Anti ade we ni yentimi nsebere ya no nka nche mampanyi se o mampanyi yesre wada ma wiki manti memo bia mfu play. Yeah. Sade we ka we na heden. Now, 40 to 20 to bento ne say. Now when take no free okofa or the friends say or the aswodin ko free play na. Na kranta ne ba be fa no kwa. Na kranta ne be di see dia no obi ate say mo so mo di obo ya sham nkom say mama free play this month. Ade na makofro. Moja be bua na tifi. E ba ne sa na ni pakuna mfum so ni moja na bua na tifi. E 40 to 20 share. E 40 say mama nko free play. When take kokobo no. When take kokobo no. Ni moja ngu ni so. E to no ni moja be bu ni so. Na so tie kokobo no. Tie kokobo no. Aka waje ni krankwa. Wa say Bible say tie kokobo no ana ode je le krankwa. But when what can try say you be see. Na so awiemfo no hunu nkranta se eba. Awiemfo no se nkranta ni fisuro ba. Na wan hyere tutubento ammo o man kokko. Bantu no amfa kokobo na ma. Na nkranta ne ba be kum wo mu bia. Na nkranta ne ba be kum bia. Ono de e. Wo hyan komo. Na mu yom na wa fa no kwa de. Wo bia wo ne mu yom. Na ni moja de e. Na ni moja de e. Me bisa na awiemfo ne sa. Na wo fu se aya adepa anke ko ponso be bisa moja na wo nsam. Wa hyan kontrol. Yes. Wa di obi awu. Yes. Wa di obi awu agidin. Wa di obi awu person agidin. Ti nyako person ni moja na be bisa wo nchan. I'm telling you. Also be bisa moja no wo nchan. Somewhere down. Also be bisa moja no wo nchan. When read the book of Jeremiah 26. Okay. That's one Yakoba. Jeremiah 26. Bible ngasa. Verse number 1. Yeto ba dia sam. Kwaso. Was na yuda yakim. Kwaso. Oyezi aba. Na heni afifiti ase no. Kwaso. Ewrade asem ba me chese. Nyanko pasam ban. O me chese. Se ewrade sieni. Se wo twedi ampa ya wo sieni. Ewrade fie bengwani. Ewrade fie bengwa. Mo tia so dem mo hye nkom cheche. Yuda nkro ba ewrade fie. Obi timi ka ena no yi dansini. Wo dansini ni ha me. Oba dia man jase amna. Omi akoma nu. Dia babu no e. Ka ensem ma sawo kire wo. Ka ensem ya ma hye wo no. Fa kire wo. Enyi asem no bia. Enyi asem bi batu ya na ma yi bia sie. Se no dia wo ba. Ene dia wo ba. Aya wasem a. Dia osuma no se ma nyedan. Enyi mu asem biara. Me enyi mu asem bia nsie. E bia obetie. E bia wo di ni nyina ma no a. E bia otia. Obetie. Wo ho no ma o. Obetie wasanfina kwa mane so wasanfina kwa mane so na me so menu me ho na go poso ntimpache mu mpase nyakopo benu no ho obi obeku no mu mpase nyakopo benu no ho ewo sabi ewudie bia eba na go pankasa beka no wase wo Isaac no wo ya beka Isaac ni bio no okay kwaso na me so menu me ho o se onyakopo so benu no ho ewo metirimu pa me po se me na ba so no wa ba fo bi no obenu no ho yes benu no obenu no yes etu ka babu na wase se wo bo ammo no kokko no wu a Isaac no verse 6 33 verse 6 no na so we for no kranta se ba na wa shine to bento ambo mani kokko na kranta ba be kum wo mu bia kum ni pani bia ono de e mu yom no be wu wa mani pana wu na ni moja de be sa no we for ni sam ade to ko bi sa wo nsam wa ma tu wi anu atwa so obisa kwase o si pena me pobo for wo ni baba na wo ni baba me do ma si we for ama Israel amo man na tie me no ma sa ti wo tie na nu asa na fa bom kokko na fa bom man kokko ka cho boni for ni so ka cho boni for oboni fo na be wo je sa de odi owo bra na se wan ka ambo oboni for kokko ambo boni for kokko e woni kwa ho na o woni boni no no boni boni do owo ba na efre no o se nipa ne de wawu ni monsa ni wonsa no bebisa wonsam no bebisa no efru nchan o wie no ka cho se entipe
no poboni fo 33 verse 11 no oswe catch one say Onyankopon say make tiasi eti nipa che Onyankopon hye kom say ose o tiasi Brother Nyankopon asem ni Onyankopon say na semuni ampara oboni fo wo nya me fe nipa che ose die be ni wo na nya ne fe oboni fo wo nya me fe obi asabim fumso bi yeyi ne wasam a kire wo no ni wo ni nya Nyankopon fe na mo so oboni fo be sane afi na kwa amoni so nipa che ti die na di owo ni ba na wanya nkwa die na di owo ni ba no nya kwambone no na eti sa kwambone ni die wo be yi a che sa die we enti no owo ni ya den eti me si Onyankopon Nkomhye Biara nya den Onyankopon Nkomhye Biara o den e wo Nyinaso to se oboni fo ni wo ni nya ne fe eto owu Onyankopon be se fo die mem on pe se obeka se obi edifo ye ka kire no enti yes ye ka kire no wanye den enti no ba kwa di fo di wo hye nkom no a no hwehwe bi bia fi obi nchan ya za re kwaka mi hyawe wo ya hwe ade na mfa ni nyama no simple wo ya no hwe a ka sam no kire no banka no ma ukura banka no se wo because kita banka no se wo ya no hwe eno so ha banka to banka no wo kita banka so wo ya no hwe wo ya hwe fa banka no ma no sure banka eno di ate what is sure banka na asie so fancy the book of Micah chapter 3 verse 11 Micah 3 verse 11 this is sure banka what emu titire eji ademde bu atan emu asofo no so eji ketia kire na edifo ni bi wo jisika den esenkom me na mcho ye eti no kita sure banka no sure banka to banka banka prophecy banka to banka hey banka to banka Ani sa no banka to banka mani pani hunu fani nyina man full version no fa full version nyina no papa me pa chaw me fra wo se wo ma me de me pese me soa wo moja eti me pese me soa moja nti Nyankopon se soa ho ye me ntu kwan eti eno me na me sika aba na maka chaw ko e bia na me fo se me expose se bia me ntu kwan be akwa hadwene ti ba ma fra wo ma nti no eno ne se me ka chaw Nyankopon se me full play this month me full play nko ba bia ti be sew me de eno ama eno aniti na me hia wo but me na me pese me de betuga no bia to obi ati a na so be mistake no kwafo na BBC a abasa o man ko be ka se nipa na wo ko na fa den en na isa afodi hu se di for you na mo de mo ya no ja sure banka no sure banka no ohu re e de no na ban sa Nyankopon se e bisa se hwan na afa so yes nkwam no yes hwan na afa so yes hwan na afa so nkwam no Obadi ya wanfani sanka omi akuma nu efe muntie mi haye how say dey see you me saka manyo fo muntie ya kaspa muntie mun paye preaching me tie se me do obi atam se sia nka masalande me preaching am so me di kaka je say ye preaching ya kokbo shepu ama fo hu sa no ye prophecy o baby so be catch us mbe kwa later mbe be fa ye nsem bi ebi na nam pese mo fa yi but ma chia na kakra mun fo mo dwuma me saka me preach saka sembi efa by election en na bi aba okay tama na me ka ba ko na ekuma wudie en bi aba muntia me de kokobo na ba bium me passe be kat ni obi ka say enti an makofa be me ka asem no ifo bu say why na oye adifudwuma ogana why na preach emma o man o shepu o man no tie yango mesi balash muncham mun esa mara mun fa mun sanka na nimanim ya mun try to see mun fa mun sanka say obi free mu a oya mayo oye MP no free mu a ye ntoa ye nyi we bia eno say area no say 4 years ne nso ye it is still omo na wi ni ye it omo dia mo simple it e come NDC a no ye wo yi nipa ba e come MPP wo yi nipa ba simple ye ntamo mensi kan ko sanyansa we media mo manga mo mfa Nyankopon te so we mo yes Sebala she scanning muso yen says kaso mon kan chire ene be jase mon yan sa na say o man says adia ene mo hwe ni because o man mo di catch say ye ska tini akobo besia edi mo hwe ni ye na be wie chi ye kobun kunta ye ba election kuntebu aden abem mo di bamu di Onyankopon ni mo bika ye mpese ye di ba election kuntebu bia be wura ya me scanning da bi ma mu ni ska misramo Pie pesi e batin kuntabuo na ekwa e ba election wa no ene skani bi ye say hey mu ye hwani ye ti sanata dia mu ye mfansa nkamra no na yenyi ye mfanto party no wini ye no ono otie adwaso no ne 4 years ne nso ye a yo mo 4 years ah eno ani so mo ne be yi o nipa dia si anan simple ye ntam ska bia nko ba bia very simple
Enya for mine. Yenye ba election. Say enya for my yenye ba election wa. Ba election yenye bi wa. Enya for my yen titemska. 4 years nso ya party na awini party na yi nipa no admisi ni the party anemo enu gina ye se ba election be ba gise bi obi gina kwantin kro ono onyina party bi anam enu na konwa ne tofam di ya na party mienu na akopre wante asam no because ono onyina party bi anam enu e betimi aye ba election na party ni wo no mu am won crofo no yen san kopre bibia mfie nan so dia yen say mo first half na so ntife ni ye ko second half enu ife ye be ye because anything na ni nyina ka man panyine ni bi no man panyine asan be kina biom ni asa try so nya 4 years ni ka obi anu akọ ni 8 years and yen fa sa ma we yen fa ma MPs no amu twan ama MP bi awu ansa gidi na asa so ma ni nyina ni do mu nyina ko gukuro ba ko so no man ga ni nyina ko di ba bi ko kasa che ni pana da ben obi benyo how kesi o man nyina betu akọ mu bi se mu ntie mi ye wa ba la shindua man nyina panyifo nyina tu koko ekompesua no so kasa che mpesua ofo no so very good efe mu nyina mo ko obi ayo mpie kura ye hu no very good da ben no how bi beba wa ba bia man nyina be se tu kompesua no so eno anya mu interest nti ne mo obi a ne ho akanti then I make no me say do one man who man no be who area boys mami nka sikiti bi nchemo ha me wura ho kakra be si oh me man Ghana they say ade ba kwa me wura ho nyina ne say wa won timase they say come here say o man Ghana ye timi say MPB we say kim mutia yi abale o say papa den o area o constituency okay say MPB free me say kim they don't mind me say by election tie basi the party ni paso ani so oh really nti paso ani so ye kwaye ni nti no na se ba ne sa no a na omu so omu nye hwe wo ho a ese ntempa na ye kwa bibi wo ho oh nti say MPs na ya to abama wo no oma bai sumbo kese am constituency wonya free me say kim ese ntempa na party nyenu nyina arashi okay because habre no ekonwa na to nti ekonwa na to dia anka ese ketimi pam ka obi aka de obetimi ayo but uba se obi nya hwe ho a ese ntempa na okọ se kwan ne nya okodwi kwan no okay school bi so apa so okobo dan so bibi nya yi so okọ odi to yi afa ntempa na mu area wa se church skadi mam ho ye di to vote ifre mu nchen na me how many sika mo chiche no dabi me pese me ka bibi che Ghana mpanyimfo se Ghana constitution no me nka se bi mpɛ won ye no se bi omunim nyansa wom but baby wo baby o emre ye dui ehianza sa kakra okay e constitution mra no momfa mo nsenka okay na mo sesa niema nti ameka sa ne se aditi nya kwato aba na ba election dua o ma musi munisika mutam sika sankwa election kosi sika muntie mi kakre me nyansa o twedi ampa ya adom me na me kasa ohunhum na nya wonam ni se ye to aba no de ma party no mfie 9 yes se party no ye de o ma na hye nsa mfie 9 dia oni no wini o area ho no on so ye de area ho ahye nsa mfie 9 good very good se da hye nsa mfie 9 dia muntie nyansa no se oto ase a party no awo oye ne party odom no yes omuna ehwo hye omun nsa mfie 9 okay enti no kwase ye ba election bia ho nye tam sika ekọ to aba biom simple one say sa party no a omunipa no o ma hwere no ono necessary party no ena ekoyi omunipa abesi omunipa na 9 because ye bia ho hye omun nsa mfie 9 competition bi enim simple competition bi enim eti say NDC ena area ho yo mo dia ena mo wini ya ye de wa hye omun mfie 9 ye de wa shom sem fie 9 eti so muni baby to ase a enu kwase o man things ka edi man electoral commission say o mkwaye den o mko kwase ska ho o man musi muni ska
It is simple and say, you went this for man, yes, we need to be a tossy. It was tossing into no. Say that for years, and we, yes, and you know, at the last year, Baswa, and Maso, mine account, a party, no, and a corporate election. Uncle, you, we need to be a business, or make me be a corner post, Mr. Watching, and party for penny 40 hours at the Tassano, you punk kuntan, woo. And a fata will say, Ukosi opinion or rain and quano. And then you watch your parliament. You watch swear. Simple. And you watch 20 banana because in Vienna we. And you watch your Tomo Messica. And you watch your Tomo Messica. Or Musimisica. Mukwame Kodjiska. We are by election. Oh, no. Huh? This MPC do. Manus is similar so. Do what? Mubeni na by election. Muwaska. Simple, I just Yaminan Sakake. When to go be insistent to go down because you do a ban on no winning and no money was so. Yamfiana, you handle over. If you're not so dear, I am not down some Fiana so dear, you bear election for floor. Yeah. And your man penny crack your gun to cry, bear election. No Saka stand debut, or we know Saba. At the end, we know, not say MP free moi. My MPC be rough because I come here and says the MPB wa and some tonwa in the area and in Peswas one yeah dear hey move your bibi yo man for the MPs be for the bia Munche bibi papa etika kumewu ayeko about can we answer your Thomas Kako because seat in and this for him say no seat inte nu kwa so mkwapre that so Oma kwaprebi. Tempana say electoral commission frɛ ɛyɛ MPP for say kumawu sit ni amodia. Muni pana free. Muni obi foforo nya den. Emra. Simple. No. No man kasa your internal den election. Simple. So mun nya no be mo bia ko no post. Eno nso mo yi e di akyerɛ. Say we ni yi no. No yi no. No ma kyerɛ ni ko parliament. Eno ano obi ne nkɔbi because mfia na ne yo mo dia. Mfiana ni omodia ti we na ko so gana yi ti we enso so ade we je seka obi fa sasem we mu fa na me say MP party bi man for say oba power oba society esimo se sana ni manimi ya musi muniska yeniska ma hwe ni ya se MP foforo bi wu akabe ya fe ne fa na ye beto aba eti MP be 4 bi wu se sia mbekọ ba election eni esa MF scan be san e be san ana yen namu de be na num ko nya bi wo namu de be se minim se ballot papers ye printing ewi bi e wo mu se constituency kitu bi de ban sa so am hankrofo a waste of time, waste of money. Siska Oh, come on. On say aye benefit ama area no ntife ne ye kodwi kwan ati chase kama nkrofo ka wenwu anka ye ndwi kwan nti nipa na enwu a monye kwan mu ye bibi dada ehu nya san ko bi bewu na se moye kwan debi obade ya we hu ye mobo amen me de maka wo mo pa mo mfa wo ma mfa ye be kra ko pese nyankopɔ betu amka yes kwan bia so because he ska say we be nya sure say party bi ye di me obi di mra we ba party because ye dey say ye pe by election we yes a party ko ne be nyawo nye be nyawo say bia na wo so o party member bia ko free na area wo ko pre by election na ade na ko free wonsa it is very simple e mo dia mfie 9 this mfie na twam asinya ko national ya national election no bi simple it is mfie na no wuye ne de ba ne say na president do free so free mo a mutimi ba ye nkoto aba foforo na vice na mo device si ana take seat the same party Adentina se base atramis free so no o free mo no omo de mahama de si e adentina sa nyansa we bi da hodada na mo mfam ko wura eye MPs nim ana papa bibi o enya kakra ni babedie ya eno entra simple say area on here hallelujah amen adofono awu e be se be ka say me chiro say we e o free preach him na buy if you preach him na buy wow etu Onyankopon ni pa wo kasa ni Onyankopon ni nimdie ni nyansa na ye dai e de ma
No be bewu. Debbie. And the Mika yin so no. And abam. Minkas ma shem komo. Debbie. Besi momfa say oye na bagana. No kre no ba de ni. Enye diara. Yes senya MP fufuro. Ene MPP. Nsi anemo wa kwatia. Denjembo area. Wafrim. Oba de mfa currency. Amen. Ba le sha bawo. Ya Antoine kan kosoro anso. Debbie. Ana Tamale Central. Audio. Onabu mutala. Oba de we mfa currency. Amen. They say aya 1-1. It say me be some question. Nyansa na me de ba aya oba de nam so ba. Mo ye ndenje si. Mbakon makokum. Mbakon makokum. Mo twa mo di fo bi abasha mo nkom. Etika ne papa mu a enti papa yi asabi wo ya say. Mbase sam nipa kogu ho. Akoboro mo ho ma. Yen nyansa bi wasam na maka to wadadanu. Nanka beya wenja we ma we nyama we simple. Yan kwasies ka bia obia bia. Debbie. Mon fresh am out. Antokwa nkosi. Because automatic balancing obi be pra. Esi obi ti ba pai. Nine. Obi nine be twa. Obi nine kakro obi obeje slap. Enie. O de dim be kofie. Obi be go obi dance. Etika no an say enuanu kwa ye nuanu fa so frim o akwatia. Ye jemu amakwati. Na se na ND before so aba yenso ye jai we mu ama. Na fe mum ye mfansan in camera no na mra no bi ayo oluma no. Ye mo oluma hu se be bi wiase konye nkwakorasam. Enye me bi won so a editia ye ne a. Na ye ntimi mfan tutu yi. Na ntimi ma omani sika ye nkohwere bi. Enko seska no eno an say MP NDC for Tamale Central ye mumpo bi nteno an say party no na omo be yi obi no mu yom de natural Tamale Central for say ye yi esimesi ene yedi ni si ye nua na ma free mu no anem mu wi a mo de na be sin ko parliament akwa kire eno an no na sabi mpedi obi afa masa bi pese meka wo na say o yaw say Bobet, Achipin Pinis, Echo, violation. No, tia de way because a body, because a body. Nitia we could try to say, Sabi so free one, number Ukrano, and one Ukra. Yeah. Number Ukrano. What that? Won't mean quite Tamale, quiet election, man, between my majority that. There be, and fat. Na wuso fra kwakwa kwatia kwakun tokwa akwatia kwakun tokwa kwa gidigidi na kwakwa ji seat ni so a ebeka ho a obeye so pa no wo dada anamboa Oh yeah. Muna moya majority yeah. Adi a obeye na nipa ba ko ba beka wo ye den a no na Nyankopon a se me ya me den be obadi a we hu nyambo amen na ye mpra sumdwe ma ya ho ye hu ma ya ho hwa mi pese meka sakwachi ene maka adifusam ana maka oman ni munsam otwedi ampo ya we onfa ye so ye de ya so ye ama oman Ghana se ye ni obade ho adanse enchire wiase ni ye nhyepo oman ye tim but se mu hu ni ye nsam ni bi se ye hye de mi ye prophecy ene mpacho wa anya da ebetwa fa wachi no ebetwa fa so no sa da na bi mu se Onyankopon nipa bi akasa yes ye preaching no bitch na hono a ati said you obi afre obi no ka no wasem wo bra sabe be friends be so gina nanso so no ubon sa sam na eba no enye ye nie wo eti no Onyankopon se ye ko wi asafa na nyina na abo se de no wase ye nkoyo me pacho oda roma bitimi afre me ese me bra so
Friend 055 955 2686. Friend only Apostle Eugene come to see asem so ye. Say Ghana mpanifo etinifo tie wade yawe. Ya opa mani pa warning say wo ya sofo amenkotu aduru. Yeah. Ukotu aduru na de kwahye nkom. Ukofa nsuma de kwahye nkom a obe fail. It will fail obe be sa question in the book of Isaiah chapter 14:9. Isaiah chapter 14. Isaiah 13:9. Okay. 14 verse 9. Bible nengaza. Na so di for more dada. So di for my spirit be to me be dada. No can send be a. Huna huhudia. Huna huhudia. I was sent control. Shem kombia ba. Huna huhudia. Huna huhudia. I was sent control. Shem kombia ba. And yes I did not can in crow. Or need to take it as and come. And yes I did not can in crow. Or need to take it as and come translate. At the end way ning in a translate. At the end way ning in a sword. Na di o ye na back. Hello, Patrick, maybe I can say free. Shalom. Yeah, Shalom. Patrick Kasa. Patrick, the family has some free western of Payasanso. Me too. Papa, what do you have, Papa? Amen. In top of your dear baby, Papa, easy. Easy cry, dear baby, Papa, easy. Easy cry. Because when you come by and easy, who call platforms in so easy, cry, pressure, the diamond so cry, easy, Papa, that would be preaching by him. And a mamma tissa accident, gases. And see, and be son who them was a 8, and penny for it, Papa, Mamma can one. Padian pa and a better. And easy into your what the other papa, or what you show, Papa. Oh, go with Bamaya. Now, once you have one to share and come out for the bush, and I want to need it. Now, I'm going to share one idea. Am I a cry idea and work? Am I a cry idea and work? Or body and count whom I have. And I was about the Shalom, Patrick, maybe I can say from Wadawa. Apostle Nkomhye Which house, mammy? Yeah, from being from Casapu as in the coup. Pity Wadama. I made the work to the brave. Near the Wasson, which was my native for 70. And if we send so you do for that was all my mom also the more money and yet any baby also come on mining in the sampa or you do for the more mining shall mine home because Moses no the more mine it is all you do for that's what he be there any man in the number one now. I saw the more mine. It was any to them. No, but quite sorry, be also or so for being members and need your Jim. I say, I shall go. To me, have you actually? That's a son. Mehun. Hello, Patrick, maybe I can say free. Mentum Kay Wadama. Mention. Our TV so, but your TV phone. Hello. Yes, sir. It's only Richard. The rest is last. Who can say free? The last one. It's you. What's the word in Islam? What's your house, mommy? Oh, okay. Line 2. Hello. Hello. Yes, sir. Hey. Papa Juma, good evening. May you so? But your body is long. No, you're okay, sir. But Onyankopon for through to me, sir. No, normal New Year's is a question, Papa, but your boy, available. You're getting me school boy, and I'm with Papa. And can you walk over your move and come Papa? Once the number ship on the call phone, like me call, like Facebook, no. Let's say, like we don't know about Papa. It's because I mentioned honor. I say, I didn't change from that day up to end day. Cemetery when them it means no Papa. As long as I'm going, I'm going and someone I me do preaching to be an free Sibia, and then maybe I'm doing cool. Says a Danabepin and I'm saying, so beat me catch them and say, me, preaching, I mean, I am saying, Matum Nyanko. But about a human, like a judgment I may say, I'm a local human. To me, I'm component.
call be a son one person, some question because the woman, I want you to be a woman to me. I'm a minion when you must have been in court. We interpret somebody moving come up and come up on baby because a groom on a sonny, but a person just come crew. I didn't affect him here. About the body Islam. Or also. Because I would do at number one, no opinion on Casa. Bye. Hello, Pacho, maybe I was free. Hello? Yes, sir. Into Ngai. Line 2. Hello? Hello. Yes, sir. Hello, Papa. Yes, sir. Papa, wait a minute, Pacho, you know. You. Papa, wait a minute, Pacho. Asamia walking in our mom's my friend. It's you. And you're meeting TVXYZ. Na empenifoni bi wo ho a Ghana ye nyai saade na sa wantwi no ebe ha ye pa MPP for the statement bi by say sa tamale central ho no omomumu ni pa bi enko ba ndc ni bi tiwo say kekensem bi say enye ebra o yawe yaba no e no mo ba be make sa announcement we na just more say call for war. Oh, Debbie, whatever, Mamma, make us in Joe. Or Bakufo Kasa, or Sanke Kaya, okay. Both two parties in Nayo. Me must make my cousin Dada. Me can 2023, and yet I will be preaching Bebrim. Best some Bebri. Maka, Opa, Omonfa, Momon day, Momonfa. Tis will be cousin Fubi Wahua, Mr. Wa, and Yahano Kano. It would yet. Young head your body, baby. Me say, Obiakasa, and at the same time, also, the American penning for so much here. They say, Crabby Crown, no one, my dream because you see, they say, it's our friend saying, Office of the Presidential, we know. I mean, Omono, they say, your clients say, you're going to be crafty and part of we back on my home. In some one, my as a shape or manner, young son, you be sacrificed, some young fan fine. Yeah, the answer. Yeah, man, Mammy can't say the book of your friends saying the book of Jeremiah 20 Jeremiah 20 29 26 was the radio show software when you go pass was she in house of woe yes your software you see any software man say ohwefo enhwe awrade fie also for be ahwe awrade fie enti obiara wa bodam na yem preaching ti obi a wa bodam no hyankom and there is obi what to be create no obo hyankom and what's about pen in some of them benya bi papa fine betinsam when you bodam go nyina basa utie di sa answer me say akwa mu yanche me fan kwankaf hello pacho di baby akasa free hello apostle yes stadium kaza pe ashaiwa itio rata 14 okonie asempani ni kwajis mababa apostle body tira and that's why my bible na kasa ogusu kasa bible mu evidence revelation come say biara ni wa ni Nyinaso apostle konfu e said that po mutim ko shidi mbia nya ko ade be kasa se apostle ma ko ti na man omunya de bende se apostle body tira na apostle eye gani di fo e misiramu Obadi Onyankopon no kasama ta se wo so na se nkom sana na yo kasama kana bubo na mudi ni din se nkom sana na apostle gani di promotion mu you e go kisa ko pe apostle promotion mu you na apostle se Ghana ntiwa Ghana ebe ko so abre apostle se Ghana ntiwa apostle Ghana ntiwa mpinfo ntiwa for God ya we amen obadi e shall be brave hello pacho di be akasa free udi be akasa free hello yes pacho di be akasa free bacho fam chen bo akuria mkasa free nkoko hello mitio wadama
But you need to work with suffering cocoa. Tiriba meet you. Apostle. Yes, sir. Going shroud. I mean, na one way on Nyinaso. Any and Sembia D4 trophone canon. Yes, say as you found. Omebody who Anna told company, so I'm free you can't now small, my way to Miss Piano. don't make Mistiano. Give me the pass and ne. What is answering me? Havana. Men Papa may boon and Sema will kind. So bet Tim Punwa for more bar. No one missing free. About there and count when the pastor Jane Pastor Mensa. That's everything go call. That's it. All right. About the Shabby. What is Shabby? Would you phobia? What? Hello, Yanko. Hello. Mentonka, you Adama. Kwabi Kings. Yanko, 20 we. Okay. First Kings 20. Verse number 35. What's now? Very maybe a few D4. Maybe I know a few D4. Eddie Radia Sam Ecatry. Or no number D4 now, or no D4 now. What the it in your pomp person or punishment. Yes. The punishment. Or catch and say, Bommy, massa. Bobby Sutro. No, very man, oh, we are D4. Me pass my boss to and no catch and say, Bommy, 1 moment, dear man, me deep for your chest of Bommy. As I went here, Radin. So what's the mommy? A radness of Bommy. A redness of Bommy punishment. Come to draw. Went here running to share. No, so what's the and you also mommy now what dia Jatabekun. No finish a coin. Eti patron Nyinaso ni say omo dia Jatabekun. O finish a coin. Jata okunu. No huno beri ma fufuro. One was say tiayo. E no catch and say. Beri ko na kwa ba ku so steady akwa na mo no. Jata che no. Dia si yeni. Eto hu ba beri ma fufuro ba ku say. Masa catch and say. Me so me wo yira me so. Ese you be shibe so throw me ni me bia me yo. O beri ma no bo no. Awa na kwa ko na ti no hen me. O bo no. No see na so wa. O bo no fe. Bible so body for the man here dey. E fe. Man here fe. O boni kukuru man hwe fam say kim. Di phone bi no so why are there? Asanka me. Obi amo. On. Hello, Bachodi bebe ga free. I tell friend question I can free Western no. Ija was no. Papa, ya we shira and then you. When shira was. Papa, I say a friend can need you to come out door so you soon be a man just upon a town to this jalan. Hey. That different if it was young come out per there bamu. Was young come out on person comes in a bomb on the GB no the check crab the breed. A train no need and when you yam noa. To be more night quiet day. What do you mean, Dima? Papa, there we should have advocacy. Mammy can come with the book of Acts. Paul, on your one dear chinye. Castle Beko, and so be catcher Paul. Say Paul Monko, what brother Paul names on wow, the book of Acts. Acts 21. Acts 21. Verse 10. Verse 10. Or say Agabu. Or say Paul a fierce down. Or share Paul a fierce down then. And come Paul a fierce down. Agabu and share Paul a fierce down. Ye di ho nakakra. Also with di chronos nakakra. O di fuobi. And did Agabu. And did prophet Agabu. Oh, free Judah by. And no free Judah a buy. Or buy and chain. Also free Judah. Hallelujah. Dear Quasway. Or buy and chain. Or bow and chain. Of our Paul Aboswa. Of our Paul Aboswa. When upon you. And it's a children who are in sat me Betty, be Betty, maybe. Set Pona or Yini Betty way, a go. To do up on a peja, not the children, sir. Not the children, 90 the hang of our cover. I can't say. It in competition was say. Said your own cuckoo city. Your own cuckoo catch me. Oh, but a man a boss and the man a boss a boss away, a bombing. Judah for Jerusalem bachelor. Me Pamcho. You couldn't say Judah for I want Jerusalem the bad day. A bachelor Sarah. So now, was on your polia. Way now, Samanasa. No one could even Shamamansa. Yet, no, no, Tia Samano. Yet, no one now on my assessor on Jerusalem. And your Pole. Said the uncomption about the man called Jerusalem. And a pop was say, and a pop can say, Adana Morisu, Adana Namakuma boy, Media, Messias, who said, was one was yes, and was already yes, 20 years, 20, a chilling company.
oko yanchino oko empo ewu na mewu Jerusalem no bewu Jerusalem wa wo se Paul no ye obi a chese na ni ade no obi bia mtinu wode mpatapa fam okoma ye che ne yetu ampre ye ne jama ne koy jama ne koy okwa so nya so ano wa we ba sana wa mu say wa kire se mo nko dikapa nkwa eno ano no okoye no so BBC okwa so BBC na mu dia de se ani nyina so banka papa banka to banka prophecy we are no jaba kwato sia me chiro naje hello pacho di na bia ka free Hello. yes sir what's up Tobias with you adama why are the pa what's up Tobias madi say utie why are there Mitio yeah me da say na fura wat e ko be enti na fura o sa nya o tirin kwa na de won saka me me da say obadi insha be bre say utie kwa je sabre yi wo hwem sabre ya e se bitimi samba e de asempa fo fry de adom me e ma wi ase mentan odi fo bia mentan obi so da mentan wa agede mentan obi ada me topic ni say Onyankopon Nkomhye Biara e wo Nyinaso Nkomhye Biara wo Nyinaso Nyinaso ni ntina opese nipa no so nhia wo pese o man hu Nyinaso no but Bible say Nyinaso no ode ama na nya wo dia ti so pese nipa no ko ni nchen akọ wo pese oba wo nchen no so o ma fe Nyinaso no to o bega and the Bible say be happy in the obi anim say o se Paul ye no mo san Paul se Paul mo nko onya wa yesa ne say the way office of the presidential then envoy aba yeah they say OPE ope is my yesa ma ye mu pe no say ye mu pe no they say who go see ya eno na make a no cry na help because masa mpanyifo me se mumfa mun ade mumfa mra bi mra menka se yen odi fo bi nshem komo odi fa we na nyi no odi nyina so na ma no mun to mo bo oni ma bi onye ni nyame nyina ene bebo o man no Nyankopon se mun hia so nwie hu so nkom kakra mun hia so nwie hu nkom kakra mun kom hye ni bi ema antini shape Ghana Munkom sheni bi entini mu aga no pa me se wan di ma be preach aba afadifo kan nsem bi ma o man nya nya ba pa ye de ejina so mo die ba kokwa mu die obi bewu na we be say uno bewu na ka be bo we na we no nko a ade be nyina so pa ene se say god board na Ghana ya ye nim sa ya de pa no ade na skani bi o mo mfanye koko sa brede ne mfanyo ye nya dan o man panyi ba wa bayi e se no media me se nkwa ahodo no lole kwa ahodo no on fani sanka upe wo mi preach back asa mi preach kan kola 16 wasem no omutu ana mako mpese be kan sem bibiri yankwa manone hello pacho di ni baby akasa free hello yes sir good evening ejoso Apostle Nyinaso amen bacho mi kasa free na office region etio FM isa da se kwaji sama odi abre asama wo kana no kre na se be ya be ji asem na di na di e di be ya adwuma emfa me ho ya wade ne Matias ya na adwuma nsai ya wo msamum e wo msanya mi ya mimboa yanti mi fa asem ni adwuma na asama wo kan na wumse idea na ukase asama na tu Ghana amanfo biye adia ensan fate na enumum de nke evraho na nyame fa mu kransi amen wadi inshallah wasi wadi inshallah hello pacho di baby akasa free Shalom living away ma amen
Okoni asempani kwajisima munia David ni mitia mu fi Korea na topic na no hye Onyankopon Nkomhye Biara wo Nyinaso efitititititi bepemende asem ne sesanda Onyankopon na asem no se ye ane na you ane amen essence sesanda se de tifitititi a apostle de kyerɛkyerɛ efi Bible no saa na ende so te enti na difo na omo ayes omo fa kokobo ne nka ho no Bible no kyerɛ so omo bi mu ayomo se efuom kokobo o rascal pa ntino so wan fa kokobo na amade ya na se ka on se o ye kokobo che ye ni o ma mi no kokobo o kokobo tino omo hwe mi ye na hwe abre so a yes say open na bayi see office of the presidential envoy no me na ba continue this ya to so ntino so say wood a na o de akomo yes kawani tu enye say di fu papa ni ho e wo ho yeah enipa bebre hu ade obi wo kro yo di fo yeah ono kro nkwa sore on san so en belong to sumbia ba osu daya no onya vision very pepepepepe enu so dancha abeifo hu nyama akonfo hu nyama oh obi kura so koso ne so bandi e wo ho no mu etimi e ma hu ade nti no mo bibre ibi omo mbubu mo re omo kweti kura no bi hia wo so o se be ka de wo mi na nti Ghana ko nke omo susu enye ade wo bi no bi tun bi no campaign se fi your public is now enfi Nyankopon e bi be Onyankopon de na ye ka so o de kokobo no Nyinaso no o de ka ho yeah omo de ba Nyinaso bi ani mo predict na my bet one so e de omo nuro because na tie ni say omo mienu na wo power de owo Nyankopon side wa pe power e fi Nyankopon na de man ene de oni Nyankopon so no so afa bebi akofa bebi akoy Nyankopon de di na se fo mi na bi Nyinaso na beso sunsun wi ase ko petumi nti no so no o kan wasema ope humfa so we nya humfa so na obekwa ko delete ya obe proud kra bububu tinase nyoma mi no wa se hwe ne e wo tresem no kra sa Jeremia 23:9 kra de ban so we invitation o manya a tree no okay so me this man me are the craze me ni hwe make jiro wo the for craze this hi fadam na osima bodam wa wo de fa edam na ma bone sa opaje ope bi atro mi ni asemi aka Onyankopon te so wo oyo otisro oyo e ma bu mfumi o hwenu anum TV no wo ka the book of Corinthians no kwasma me ka winti no wo paso wa cha me sai Galatians chapter 4 verse number 16 kwaswe osno krasma makanti no kwasma me ka cha odi mayemu tamfo ana no kwasma me ka cha odi madana o tamfo mumi tamfo kra dabi quotation mi kotu ye ni ko ka ko kinka quotation na guo bebre no iwa na waba de me kotu na ni won mo na wo na pasa ye pa kwa na mfa ofia wo se kwa na tere obi hye obi na ni nyina so asa na abehu se nye ku na ope waku obi hye nkom ni bi na ni nyina so a se die be na wonye a police fo be wudi enti no mbewu panyi bi be wudi enti no obewu anu na si aye nyina be ka se abawa so odene abranti aso odene odifo ne ka kire ne se mo ntu kwan no atu kwan odifo ne ka se o mesi bi tietie bi wudi o man start yi bia no wo bu nkonta no a na wudi obi bi sa se enti die enti na ma esimesi owu yi na nipa na wa hye nkom ne kirem ne enti owu yi say when nkom Nyinaso ne se anka onni bayre for the whole month eti Bible nti go po be ku nipa se bayiro se de yom eti nkom hye bi Nyinaso ne se obi mo nkwa adwuma ka che ne se opanyiri ya set trap wo adwuma mo no eti be nkwa adwuma be 1 month fire prayers
Never yam babo. Woman in your son, what you fast no qua, go you fast in your pani. Hello, Pacho. Udin Babiaga Zafri. Shalom. Yahweh, Shalom. Papa, I promise to say. Oba Diado. Oba, Mr. Samuel, Spain. It's just Spain for you. And then you put legend. You're a legend or Tiasi. Amen. And you're a legend, yeah. Or what you are friend. Amen. Papa, we a legend. His son say you call him too much. You say legend, you. His son upon you, ewo gospel, upon you, a yasinum, upon Quasianum ship. Or a legend. Now, dear, we a legend, I would Tiasi. Oban a new we a legend. Oban Casachima, we a legend. Oban war a politicima, we a legend. Oban or mining Nyinaso, we a legend. Papa wouldn't size. We a legend. Obadi in his size. He said, Obadi Yahweh, I mean, we a legend. But we do it. There was say, why a legend am I in? Pastor Mensa, Pastor Che, Obadi Yahweh Shram. No, she living Yahweh, Menina. Omo mubwa na obati na ho ama legend but she say we a legend and the ebedu wechi owade we hira baba owade hira bye bye owade hira bebe ena mo bisu na betna kitu abi answa me number ne gu ase no box na me banko bi atop gloves ahya me nsa se me mesin ko Mexico na me nko birimo obro ni bi ne nyiska medin Ghana ena o ka no kro nya aboafo kanu kuro nya aboafo iba na me se me the items bia ma na me tonton ya ma ka bi se bottle kese ne ya nka pe for pe bottle kese ne for obadia we fa ne nsanka no mi adwene no amen no ma wani so ntew na tu gidia na mo pa di dan kwa be ma on deliver ye nyina amen no ma ye fa hodie amen Onyankopon twedi ampo ya wo wo ma mpanyin na pamfo nyina mo amen yenti no bi peso okuma mampanyin adente bia na nim die bia na masanti so bi beye bibi papa obeja to am Ghana efemi to mampanyin de bia mi tufu mi kasa maka we preaching back me say hwe mo helicopters ne play wo no se bi nya me saw mo fa politics nto nchen o to okoto play ni bia o trem a o breso a o bejasi o mfa enye decoration ade enye center table na dia park aeroplane wo fie fan ko decorate wo dem etimi se obo nkwa wo ban na mpanyifo mo ye national asset mine mo tofofro ye no empese ka han bia ene di mo nkopa bi ya ye research akoko konsem bi ya komu se sa helicopter we amama e to bi nyina no nsema pia wo ye empese be ka menye investigator wo mesra wo check ya sa mo zetu we no amaye toto bi enu nyina no Islamu na so bisu na planti bi su fa so ye boni su to a me pampo mama ni na ho mama ni nya de na ho obade we mfa ne sanka mo na mani na ho Isra wo nkwa wo hia e ma man Ghana nkwa awu hia o man Ghana epe wo nti etina ye do man na sha wo nsa eti wo so ye mistake na wo di ho awu e hye ye mpene okura ye mpene kura sesen wo ye loose no obi ye obone ye mpene okura obama ni pe bebre nsa sifam Isra mwani nao na niema bia nko ye bibia nko ye biaye wo pa trase emfru pray ya be gombe di watam wo pa fo ombeka bibia ni pa beka ina mkachiro wo pa fo ombeka wo pa memfo ombeka dimisirawo bibi nko ye amomfanto yiye na fe bibi ba efo bia ho a munye nyina ya nwini mom so ban o how to obi a mum ye nyina ya nsu mom so man mum bani nkwaye baabi ni baabi medam asese me kasa nsemi ho no a mutie yen oba de nshira yen amen ya de shape o man no amen we mienu na menko okay hello mo mama okun kasa no magane mu be yedie mo mama okun kaso
Omeni mu be yedi. It's mama Apostle Nkasa. Okwajima Nkaso. Ghana fwe mu mama Okwajima Nkasa. Omeni mu be yedi. Muso Okwajima nasi. No offense panembro. Mama Okunkasa. Omeni mu be yedi. Shalom. Yahweh shalom. Papa. Yes, sir. Oba brother is in Germany. Germany for you. Apostle, Oba de Israel, Edinburgh. Oisha Boafua, Edinburgh Wamubua, ma, Ode Oba dia Wanasem. Ebetuto Manufu, we dear, oh your man Wedgman, ene emunipa. Na papa, Adiba Kwa, eya, maybe some more say. It's a Ghana for cry, if he cry, the big goose assassin. Because Akamaya say, from Penifuna Bessie, Akrakatwa Sukrana, I say, Yimdiano will form Kakra, Papa will fetch me something. If he said, you'll be as I did. You know, you what here, do my free papa. They don't have time on that too. But Besham Krua much cheap. Besha Quia Umayi. Besha Aquia Umayi. Last week, I woke up on Wasson. I am putting here, Ruben putting poor, nay, a classic quanky to be a debut. Mr. President, who was you? We are maybe a Wujinity. And say, who said, Unamo Hamwa, Frawasso, ma. Now, a mumbon pie, and so the demand. Man, so as of papa, almost 1 year of papa no, or with them pie boba tawachi. Neja office here, Wakoti, papa. Na papa na yet office initial is an also grass papa no me dream say hey there's a papa na bring mo si a different be mo obe sure off and someone baba catch them yeah serious Mr. President for this form tell them to shout the Abuka committee one asolma na wo mtwe no wo mu asem nka na a sikafonim oi impanifo the men no difo bi ahye jebidu bi wura nkom ana obabi oti aboso kan ana oti yefen say edwom de bia mu wa yebekum sa because wo mu say mu ankasa sa yema na mudi akire se me na Mr. President Pacho said here Akufo-Addo na second term Other 5 GP, Paris will be Ankana into Papa President. Catch us so be Ankana into who your office be and push will be Amakan, no commission channel. Because I'm commissioner, a big boom so. Most mobile yet disturb. Why? No one local review. So for Ben not local review. No local review, Nankasa so. Bansira Bonasi. Apostle was the last name I catch was said. Prayers now, Koyeno, Yami Ben or me in the Yami Ben, as of you. Some catch you. Yahweh, we are mobile, no more money bubble. Amen. Amen. Nobody. Hello, Pacho. Need to be a Casafri. Apostle Shalom. Yahweh, Shalom. Mami Dora was friendly. Pastor Mesa, why didn't come? Let be our mamma, dinner. But coming, Papa, and call Mamma, say yaw. And call Mamma, Pastor Mesa and Pastor Children, Gamuti and Kenwan and Common Cost to be. And Gomun beam, and Kawusum, baby, and Kawuni beam. Nankas, I say, ya, Nanka, there be a Modingo and any why did there some panimum because say. I wish to initial manga anymore. I quite say, one sorry, say, Obadia, one sorry. Emma Wenjina and Missinka, the way diff will be poor mangana fashion, Kebe pa, Neso in Sri Lanka, alone me, I was say, a brinny piani do pejano. Na or the Nenumasam, Adia Sigab. It's a cast of what in Shra. Yeah, some waka. Last 2 years, last year. Okay, yeah, and I feel now 1 penny a day. Every day, say prophecy, true prophecy, and Casa. I did for no so. Say, Tite did for no more one as I am, or Mamma, you send no more view. Mother Sempanoco, ne a prophecy near dinner name, son identity. Share prophecy of my
last year we preach o ka say wo de mo mfa wiem ho de bia na Onyankopon so be hye wiem ho hwe so enti no apostle obade nhyira o de meka so obade nya okese na onko so anto nko nem de me bom pai so obade de bia ne say me ka on pai bum say obade mo ho ba hunhun fam ne honam fam eno pe ne me pai ya de bia mboma hunhun fam ne honam fam oyere na o menyina ro obade mpa ne taba ne kata mo so na omo ho ban bia eni kona bia sefon be fa se odi benya de abonsa bia nkrofo di menam masa ebi dami na ebi su masa mo pa adwuma gase pa mo hwem na mo nyama adwuma na yenye adwuma o enye nhyira ma mo da be dani atia mesra wada ma hwe kwam na me yam adwuma me fam die ni o so hwem na ye adwuma me topic na me boy no o different topic house be simple and we nye ntokwasem we nye blow bia we nye threat bia me topic ni so Onyankopon Nkomhye Biara wo Nyinaso don't me make say pray beti nate denti na beti woni say tie ni party woni say tie ni party tini pa no okofo no de ne ye ka kire no na de na wo no so eye maybe awiase do no ani maybe wasisi o ama wodo na we me person mekwakofa ani maybe abe teaching awonye plan na ma plan ni ama no awo wiem anya ga na nko na ate o wo pa ko check na we wo su bi play wodo ate ni mo helicopter ate so bi crash bi wa na anti wa na tin ekwati wo Kenya obeka say di okai na ati wo Kenya edi atete ndi ye den ye die ne die na asi wo me sema da ma me nka say odifo bi ntimi wura die o me si Nyinaso no we nya Nyinaso anhye o pa ko read the Bible ne o si ye mu hu konta da ni ye obi ye dream ye mu konta o 1 Corinthians 14 pacho before abekan no pacho ma ye last one if ye nkan ye mpo hello aya e mo se tama so apa ne me didi ewura mutam fa nche me madama da me ba no matie ai da me ba no matie pacho ka 1 Corinthians chapter 14 the Bible verse 29 kan ye nko na difo no de o se difo no de benu anabasankasa no wono aka no emu hu aten ade emu aten no ebu ana ni tire ebi no ani nan afi bu aten na mo ya ebu ana ni tire ebi wani ani nan she ebu ana ni tire ni nan bi wa dam ebu ani tire ni nan ti so obi bewu no owu a mesrawo enhye Onyankopon animonyam bi de nto kan no yeso wawu enti dan okay we bejidi mesrawo bebre nemum me ka kire ne se Nyinaso ndi se wan fa Nyinaso na anya adwuma obade ya wehu yamabo amen eye pasa mapon papa obade nhyira ani obade nhyira no hwe oso no mbo ho ban ma oman Ghana ni wiase papa esan se bi ati sei se wanka na hena biom e na obeka ebusuafo de bi ya wasafo na na ye dia sempa na aba wabobo ano yi ani ti bomodin se onso support bi award be supportu eye apostle kwagyeman enkwaje sam dwumedi a wodi misro itwe bi no we sha wati enforce du fruit ya pani piano hwe ya pay papa free a misro bomodin so be so na sene ani to hwe screen so ani number na good screen ase no 0242327172 0242327172 and I say 0207211337 0207211337 edin eye Philemon Oko Agyeman kitwe bi no we sha bomodi ase kakra wo bia no fa support dwumedie ani you beso do mo na fa bank account so na good screen so 144145903 eye Ecobank Ghana ani account name ni Philemon Oko Agyeman modi ase wo be support dwumedie na bina bibia papa bitumi dia sempa no edi abre mo na ti aboafo amuboa abina bibia no bo ade nhyira mo wati
wade nhyira mu papa nko so anso papa sene ani na abribi asempa no inflow libia wasafo yonkra bata pi e organ ha ni wiase afa na wi yes ye branches no begu screen no so sasafo ni bi ni baabi o wabomode ase udi hu begina asanamba sodo na na musuna safo ni bi mabra bia wo no ufre a beba ho no mo ye bepe bi na edi asafo ni bi aye na aba ho na wo so wenya bi akọ odi anso say na share so say we follow Apostle Kwajiman e wo social handles no so Facebook Apostle Kwajiman, YouTube Apostle Kwajiman, TikTok Apostle Kwajiman. Now the 7 aka ho number 7 no now the aka ho na say we follow no TikTok no so omodi anahye no so say hwe na onipa bonifo bi so amfa Apostle ni din amfa endupu anase amfa wiawo ebre aklo account no ena omodi sending crofo message say Apostle say ena me sending skebin fama children's home for enye no kure Apostle Kwajiman onyina babia enka so bi sending sika amfa mo bia hwe anipa bonifo bi amfa kwamboni so papa we di ebre na ye bi timidimano AC so ma yawe onhyira mere wasi Pastor Mensa Pastor Che obadi we nhyira yanko the book of Jeremiah na fe mempom Jeremiah chapter 20 first mo say mo mine okay Jeremiah chapter 29 verse number 7 mo hwe kura me ma mutu kom ye die na wutie mi sabre we ye difo we ye sofo na wutie mi sabre Onyankopon se menka nkyerɛ wo sɛ mo hwe kura me ma mutu kom ye die ye nhwe oman na wo ye tu ye tima ye friend Ghana nhwe ni ye die ye nhwe kro ni ye die moma awurade mpa ye ma no ye ma awurade mpa ye nyeden ema no ema oman no na kro ni ye die mu na kro ni fa no ntuma pafra ana musu bedi ye na wo nso ubedi ye na ye nyina nso ye di ye eti ye ndi mo oman Ghana eti ye sɛ otwadi ampo Nyankopon sɛ ohun oman Ghana mobo ohun oman panyin mobo ohun na pamfo mobo oye de Ghana hye oba ade Nyankopon ya wani doba na azia ni mize ya moja no ye de twa pam biara mu mize ya jewo mefri tumi apam biara mu tumi biara obi pese ofamu di die ofamu no di kasam bi utu oman no na di oye ne ma oman no ba ye sew doi mu ye kamafo ye dimafo na sane be hwe oman I the book of Psalm 80 verse 14 the Psalm the ma oman benyini yes yeah Psalm 80 verse 14 verse 14 Asafo Nyankopon sane wachire enna mesraw ba bibiara atwadi ampoya we Israel Nyankopon bia wo biara sane wachi brewani ase na brewani ase na friso hwe na show man Ghana na be show bobeyi na be show man panyini mayen hwe na pamfo mayen na wade onifa atie no Ghana impanyinfo ya hemfo ya do mu nyina sha wonsa yes na sane twazo wase na be show bobeyi na be show man no mayen na be wo wade onifa atie no na ji wo man no fa onifa odi izafo fi nkwafie mu no fa yi o man Ghana free musu esa no hampet wo apam bi eni oba a wafa no aye wo de no mesrawo wona wa yi won to yi o man nim kai mesrawo yi won tan eniema bi o mo ye mfa no kwa so no kasa kire won no mutimi fa niema ntoto won kwa so shira o man Ghana amen niema bo amen na hu mi nia no so adifo nyina so mo bo mai amen mesrawo de oni nyina so bani hunu ne mfom so de won kan no mani hu sa won nyaw na kan yes mesrawo ba de shira o ma kasa na o metie Ghana nkoso oba de wadwuma nkoso mani mmerem